Only one song to go. Bamwise John Mampo. Akarimbo bahise agafaya. Kava mu nzira dutangira filime yacu y'ubwenge. Kuri bantu bafite imitima yari yarumye kubera kubura urukundo, ndaje mbatema agafilime k'ubwenge. Agafilime karangira k'aba Philippine mwari mwaremenyereza zindi z'amaseri. Ngomba kujya mbatamo utuntu tw'ubwenge. Okay. Writer. Zagukurikira. Akurikira bebe. Ijwi ko ryahezeyo. Yemwe rega ndarwaye mwabantu mwe. Izi filime ndimo kuzikora nihata kugira ngo mbone umugati. Ariko iyoza kuba atari umugati babwije ukuri nari kwiryamira w'abandi. Imubona mpfuye mumenye ko ingi nayibasigiye nk'urwibutso. Ko naho najya sha ntararigisi niko nzapfa mfite iryitano ngewe ubundi baranzi. Nyeganyega ariko aka kagabo ukuntu kaba karimo kurimba yatsa mwumve. Nyeganyega mwumve. Nyeganyega nyeganyega. Hey, iyi ndirimbo ushaka itavugiwemo ahandi wayisanga ni kuri John Mampo official kuri YouTube, ugakora subscribe. Wibutsa kandi Ryan Smith Empire mukore subscribe kugira ngo natwe dutere imbere nkamwe. Ko sinigute mbatamo mwebwe ni muntemo. Wasanga urebera filime kuri telefone ya smartphone ukaba utarajya kuri Ryan Smith Empire ukande kuri subscribe urangishiraho nakakandi kakazogera kugira ngo ubasha gukurikira ibiganiro byose dushyiraho no dufilime twiza kandi dusesengutse. Neko tangira ujya wakiri karubo wiyandikishije. Okay. Izo smartphone zanyu ntacyo zaba zimamariye mureba filime ndabasobanuriye mukanezerwa utaramana subscribe ugura megabyte umunsi ku munsi. Akoze ubwo byo niki agiye mu ntamo. Ryan Smith Empire uko byumva nyine Ryan Smith akiraho Empire ukabuntayemo ukaburamfashije nanjye nkagumya nkaguhereza ibikorwa bimeze neza cyane. Ni John Mampo ava mu nzira dutangira hashtag seka tubatamo duhita dutangira agafilime kacu ku munsi wa none kakandi k'ubwenge. Bamwe bakunda udufilime tw'urukundo mw'abantu mwe namanutse muri Philippine agafilime k'ubwenge batamo. Yake malo mabe notamo hashtag seka dutangira. Bamwe mwatangiye gukunda hashtag seka mugomba kujya muyisanga kuri TikTok bita Rucagu Comedy. Yake reka dutangire. Abantu ntibakwanze wakabyara ahubwo bategereje ko ugira amafaranga manuza. Ushaka umukobwa wari bucuri wabo biragatsingwa. Uzi ko muryamana nijoro ukajya kumva ngo ndashaka mama manuza we. Ariko buriya isekurume zikundiye nezifite amabuno cyangwa ni umuzimu uri mu basore manuza we. Umusaza yasabye pasi y'icyana kirego bamuzanira umwana we manuza we. Niba wumva ntawagusimbura kubera ufite ikibuno kinini uzabanza ubaze televiziyo z'ibiromba zagiye ubu hariho furati manuza we. Yari Rucagu hashtag seka reka tubatemo filime reka twamamaze ubundi dutubatemo. Aracyari System Tech hamwe n'ibikoresho bya electronique byiza cyane, computer nziza, amascreen meza, ahandi wabisanga ni muri System Tech. System Tech abafite gahunda yo kubahereza ibikoresho bikomeye cyane. Wowe ushaka laptop nziza cyane kandi iremereye cyangwa amadiske
nta handi wayasanga ni muri Sosten Tech. Akorera mu mujyi aho ngaho ruguru y'isoko rya Nyarugenge mu nyubako bita Alliance Plaza mu etage ya mbere yo hasi, ni floor ya mbere hasi umuryango wa 9 ruguru muri korodoro. Wamuhamagara kuri iyo nimero cyangwa ukamusura hakorera mu mujyi wa Kigali ruguru y'isoko rya Nyarugenge mu nyubako bita Alliance Plaza. Urakaza neza muri Sosten Tech. I fall in love every single day. I was made for loving you. Now we see Yavuga Vuga. I was made for loving you. Nachahinduka nahoraga mfite amablague kandi mvuga naturel none nabuze amagambo ngo nabuze amagambo. No sinahakana kameme nibanza senguye ku ijambo yenguye ku ijambo kuva kera cyane mu mutima wanjye numvaga hari santima zitagira nyirazo ntazamaherezo kuko ubona you were such a blessing watumye nongera kugira like YOLO. Anyway, now she go, I go follow. Today, not tomorrow. Hey, baby, I'm gonna get your attention. That's why I wanna take you vacation. Can you guess that one next location? Zanzibar. Hey, I wanna get my last tattoo. It's gonna be beautiful. Ndago tangiye ku munsi wa none uri hanze ninje tugatangira na hakiri kare adasigara. Para sa akin ikay. Ase nago urabyitegurira nibyo uzaba witeguye. Sa mga plano mo sa buhay. Ese nago nigize ngukorera ibintu birenze kuri wowe. Piliin. Nago ushaka kumitama se. Nuko dutangiye. Araw-araw kitang pinipili. Hindi ngayon. Mfite urabizi iminsi yose mpora mitamo wowe. Uhitamo nde? Ikayi ntago ari nge uhitamo. Nuko dutangiye nk'abantu mwe iyo ntangiye numva n'udupome tubiri turimo nari ngiye kubivuga mwibaza iki mba nyitangiye. Ni filime nziza, za filime z'ubwenge, za filime z'abantu bakundanye kandi ziba zituje nta kavuyo karimo. Ndababwiza ukuri ku munsi wa none mushobora kuza kurira ubaye utarize uraza kuyikunda. Urumva nuko dutangiye bahise Love You Long Time. Filime yacu ndayitangiye Love You Long Time. Dukomereje hakuno kana kagakobwa keza kakandi byonda kunda byonda nkutu nguta dukunda kubi byonda mugiye mwumva mbivuga byonda arakubiye igihumbi ku kindi nta kana kagakobwa keza kuri twa tundi rwa rugero byondi yakabonye akagakara gakurikirana. Moses nak kano ga filime kagere kuri DJ Juma afongo ku Ruyenzi. DJ ngabaho ngaho ka mu Gatsata nabandi ba DJ bose bakora mu gihugu cy'u Rwanda. DJ James ukorera muri Zambia hafi aho ngaho next DJ arakubiye igihumbi ku kindi. Nuko umwana w'umukobwa dutangiranye akatirana na sheri wiwe. Lalo na kung alam mong tama ka. Numvishije naribi ukeneye gutuza ukabishyira hasi. Tutong pumili ng laban natin, Ika. Ase ni ryari uzabyigaho. Lang yung gustong mangyari Ari kumva sa script, ha? Para malak na natin. ni iki gikuru kiratubwire. Gusto lagi ng pagpapa-approve natin ng script sa kanila, di ba? Izo script zacu urimo shaho ukeneye kuza kuziduha. Sobrang Ibi bintu biratandukanye none ubu ngubu. Inkuru ni ingenzi kuri njyewe. Importante sa'yo, di ba? Inkuru zawe zose kuki wari utubwira ko ari iby'ingenzi kuri wowe. Iyi ngiyi iratandukanye noneho. Tapos mo ba, girl? Itandukanye mu buhe buryo noneho. Basta tinatrabaho ko na. Nyizera njyewe ndacyari kubikoraho. N'umwana w'umukobwa
filime nuko tuyitangiye, filime nziza zirimo babana mukunda. Umwana w'umukobwa ni umwanditsi w'amascript, babantu bakina filime bambwire mbarangire. Arangiza ngo barampamagaye narengeye kwitaba. Noko bantu bitabira kuri ino soneri ndabasuje niba mwamukoresha Android. Yesu Kristo ahabwe icyubahiro. Mwumve niyo wamukoresha Android witabira kuri ino soneri ndagusuhuje, urumva? Pero inis naman ang dami niya pong tinanggal na exam. Ntari rwose ugomba ku-editinga ino script, scene zazo zose ukazieditinga zikamera neza, nakagomba kuzieditinga. Abangaba barahangaha kumbe umwana w'umukobwa bamwita Ikayi, no twatangiranye nawe ngo ni Ikayi. Yaje ahangaha yiruka nk'ari abamutegereje, bigaragara ko ari ku kazi cyangwa ari abamuhaye akazi. Nanone ibintu ni bibiri, ndacyari kuyitangira. Ni umwanditsi wa filime. Naglolokohan naman tayo, Ikay Rwose ugumye utugira ikigoryi ahangaha. Indihan mo ang revisions. Natekerezaga ko uri buza kuduhereza ibishoboka. Reka numve none ibyo ugiye kutubeshya. Ubwo raraha. Alam niyo ba? Ako si urabizi? Ako nabastos ng ganito. Urabizi biryo ngibi nabyifuje cyane. Sasayo nung binigay ko. Naguhereje ibihagije pe. Ndakwizera. Mo pa? Ariko nta kintu kiri murankorera ubu ngubu na nubu. Ntacyo urakora. Sa ibiyang ano lang. Miss Ibang nihanganire Ikayi yaciye mu bintu byinshi rwose, arimo aratekereza ubu ngubu. That's bullshit. Urabizi by'ubuzima ibyo ni ubugoryi mwana. Lahat tayo may pinagdadaanan. Twese duca muri byinshi tugira ubuzima butandukanye. Kita niyo ba ako? Ako ukuri ugomba kuba umunyakuri. Umiiyak? Azahangaha muri office arimo kuririramo nk'abantu umwe. Ibi ni ibiki? Kailan ko dinala ang personal ko? Niryari uzanzanira, niryari ndagufashe nkakuzana nkagushyira mu kazi ugatangira kunyangiriza akazi. Natwe tuba twashoye. Mumbabarire madamu. Nung maraming pasensyang binigay ko sa'yo. Hora numva unsaba imbabazi. Twese duca mu bihe bihambaye. Ibyo uri gucamo simbizi, ariko jya uha akazi agaciro. Rangiza ibi ngibi. Dahil kung hindi, nimba utabirangije papalitan kita. tashake undi muntu ubirangiza ugusimbura nyine. Ubwo ni nko kukwirukana mu kazi. Murakoze madamu Ibang. Ngo ni Ibang ukuntu babivuge. Murakoze madamu Ibang. Nuko ndakomeje muhitinzi. Iyi ni WTV Rwanda. Mbibutsa Ryan Smith Empire mujye gukora subscribe. Utunze smartphone ukaba utarakora subscribe ni arya subscribe. Subscribe mwabaswa mwe mutazajya mugira ngo biba byananiye kubivuga. Gukora subscribe kuri YouTube channel yacu. Tubatemo. Nari nangiye kuguhangayikira. Mahal mo lang dyan. Nkeneye gutuza. Pati ako na agrabyado Kugumanga ugomba gutuza, kugumanga ni ibibazo no kwiteza ibibazo. Bakit ba hindi mo na lang kasi tapusin? Kubera icyo utarangiza ibingi ubundi. Mo sa kanila yung hinihingi nilang revision. Baguhaye ibishoboka byose. Ibyo bari kugusaba rero baragira ngo birangize. Kapag sinulat ko lahat ng gusto nila, nimba nanditse ino nkuru nkeneye kuyitaho. Urabona njyewe ndi ikigoryi, nkeneye gukora ibintu by'ubugoryi. Ntabwo urimo urabyumva. Ariko nawe urimo kubigira nk'ibyawe cyane. Para siguro aka ni akazi. None wowe wakora iki? Sa akin to. This way. Nimba ngomba kubigira ibyanjye kuri njyewe. This way masasabi ko. Ubu buryo ndimo na kukubwira. Lahat sa kanya nang hindi ko nasabi. Nagerageza kubimubwira ibintu byose ariko ntago wabyumva ibingibi ni ku bwacu. Ako na magsasabi Naribi ndaza kubibwira sheri wawe. Oya, nyizera. Ibingibi nzabyirangiriza. Ikayi. Wala naman kasing nagsabi sa'yo na talang buhay mo. Nta undi muntu wabwira. Nimba ushaka kwandika inkuru y'ubuzima bwawe muri filime, mag-break no gutandukana kwawe agad ang ibig ko sabihin magbakasyon. Ukeneye kugenda ukifatira ukaruhuka. Tapusin mo yan. Nyuma ya byose ukazabona ubugaruka ukandika izo script baba barimo kukwaka. Yatandukanye n'agapome. Agapome ntago bameranye nabi. Ngo ntago yafata ubuzima bwiwe ngo abwandikeho filime. Kobwa rero urahangaha
n'umwanditsi. Bantu bandika filime mujye muzana mbarangira abantu bazi gahunda. Turakomeje filime yacu bahise Love You Long Time. Filime z'ubwenge, filime zituje, filime z'urukundo. Ni wicara ugatuza ukayireba neza, ndakubwiza ukuri urasobanukirwa. Filime izi ngizi nago zirebwa n'aba bantu bavuga ngo umugeri ku mutwe amukubise iki aramurashe. Izi ni za filime z'abantu batuje baba bafite mu mutwe hasobanutse, apana bya bindi byirwa byiruka. Hey, ariko namwe ndabakunda. Niba yari ibyo yanditse arangije kwandika inkuru bari bamuhaye n'akazi. Hey, harikomereza ubuzima burakomeza. Hari udustroberry nari nagushyiriyeho turyoshye, mwohereje message. Turakomeje filime k'ubwenge. Dodo filime hari abantu bambwiye ngo utuntu nk'utu ngutu mwene ujye dukora ubundi turemere tumere neza cyane. Ampaye harimo nako ntegereje gutegereza, nako ndambiye gutegereza ngo ndebe basi ko nabona igisubizo runaka, kuko byose bihora ari ibincanga. Ngomba rwose kubisubiramo muri ino ndirimbo. Icyizere nuko ugomba kuzanyumva. Ibwi no nkuru yaba atari yagatangaza meze nk'iyawe, ako nakaririmbo. Yaraje aparika hakuno bamwita Ikayi, niko bari kumwita. Niwe muntu wenyine numvishe bahamagara Ikayi na wa madamu ngo ni ariye ngo nimbamwita ni banga ni ikiki ni mabuja. Yaraje agura tuzi agaruka mahangaha. Ese namasigara angahe uzanywa kugira ngo urebe ko watuza? Niki kizaguturisha ukeneye gukomeza? Ngo kugira ngo ukomeze niki kizaguturisha? Bati imodoka yaragonze yagonze imodoka y'abandi. Do yagonze Savimbi. Dore Savimbi. Mbabarire. Sensya na miss, sa tingin mo dadansa. Muranzaba imbabazi, ibyo birahagije kunsaba imbabazi. Ngomba kunyishyura imodoka yanjye. Hindi ko kasi napansin eh. Ntago biragaragara ko ino modoka atari yawe, ntago nabishakaga. Nta insurance ufite se? Insurance ukeka ko ariyo yakemura ibibazo byose ubu ngubu? Kung ibigay ko na lang number ko sa'yo. Ntaribi nimba muhaye nimero yanjye Tatakbuhan. tukazabikemura mu nyuma. Ndakwingize ntago nzacika. Ha nimero yawe nzaguhamagare basi. Salamat. Urakoze. Walang salamat. Urakoze cyane. Aramugonze. Oye, hari abantu baba batuje nka Savimbi batagira ibintu by'akavuyo. Hey. Hanze sibyo. Nkanjye ndi umuhungu w'Imana. Ndi inyamibwa. Baranzino. Filime z'ubwenge. Ni Rwanda Smith Empire. Active Rwanda. Bibutsa subscribe mugomba kuyikora kuri Rwanda Smith Empire. Ubaye urebera kuri telefone filime agasabu karakeneye kuri Rwanda Smith Empire. Udutemo natwe tuzamure ibikorwa byacu. Nigute nakunezeza wowe utanezeza? Hey, filime zituje. Iyi filime n'ubwenge. Turacyari kuyitangira. Yicara hafi ndaje nkusobanurire, uraza gusobanukira. Tutangiranye n'umwana w'umukobwa wandika amafilime. Abantu bakina filime mujye mumuha akazi nawe abandikire. Namwe abandikire. Hey, twara akamodoka keza sha. N'abakobwa bane tunzi imodoka ngewe ndaho nafite n'igicuguti batari ikibazo. Irababaje mwa abantu. Hey, ayiwe uranganze wowe.
ikayi mana nyagasani mana we ikayi uri hano Ayun, nandun sa... Ate Mench ari hariya ari muri shop Ang bis... muri shop ndabona usa nk'ubuze ado ikayi wageze hano mana nyagatani mana nyagatani udusiroberi mwambike tukiri fresh turi hehe Kabili, pero... Mamili na lang tayo sa palengke. ay hari utwo ntatwo nakuzaniye ariko nakugurira wanga garuka ahangaha Pasalubong ko ba yan? kubera icyo uje ahangaha n'ibikapu byawe Meron ba? hari utwo watuzaniye iwewe abakecuru n'udusa ndundasha hewe ndabona afite twinshi reba biriya bintu byose ndabera mu ndabere ako nakawa yewe ako nakukunda ndabizi njyewe se njyewe nawe ndabizi ntago nakwibagiwe utu ngutu mana nyagasani tuzangabanyiriza stress ku ruhu rwanjye utuntu iki ni igiki iki Gana pa ba yan? kiracyakora Ang props no! iki cyari cyarajugunywe none wakigaruye Gana pa, in fairness. mana nyagasani Kilala dito. Party lang. taye tuzi ko ntacyo kikimara cyasanga usigaye ugikoresha tubwire areba icyombo hakuno nakombo Girl, uhaw ka? mukobwa ndabona wari ufite inyota Napahingi pa ako. tuguha kandi se higa mu ntemo rwose Ano bang gusto mo, baby? Ikaw nang pumunta ejo sa... azarya strawberry nyinshi cyane tuzajya ku isoko njye kuzigura tumutemo ariko manza witema ko kunywa twana byo ndakunda utu ngutu byo ubundi aba yahageze ino filime ayicitswe kaba kabaye magandang gabi. mwaramutse gicamunsi cyiza mugoroba mwiza icyombo kiravuga aravugira ku cyombo Upo. ese hari uhari icyombo agira ngo ni telefone kumbe hari uri kumurongora icyombo kirivugisha nasitara ku gitanda hayiwe halo May tao ba dyan? aruhari Magpatulog ka. wa muginga nta kindi wakora wajya ureka abantu bakiryamira hoshi urugomba ararubika Nandiyan ka ba? madamu uracyahari hey Hello. mwiza Hello, miss? mwiza karamubangamira sha Hello, miss? miss mwiza halo Talagat di ka sumasagot. se ntabwo uri buze kunsubiza ra mwiza sindi buhagarike rwose mutansubije twigarukira hakuno filime nziza cyane bahise love you long time karabyutse cyonda nababwiye ahangaha yahita ngurira agacupa Napuyat ka. ko mbona urimo kugaragara gutyo Gabi. izuru ryawe ntabwo wasinziriye Sa lumang phone mo. harimo natekereza hari ikiginga cyari kiri kuvugira ku cyombo ijwi rye nkaryumva Puyat, pumarty lang. wasanga ahubwo utasinziriye wangwa wari wagiye mu kirori cyangwa Susulat. imipango yawe niyihe uyu munsi ni ukwandika Alam mo, ikaw, urabizi yego ndabizi tapos yung script mo. uzi impamvu atararangiza ya script yiwe Nation. ekisi Hindi. Wala kang kalandian. Walang kalandian yung umva katawan. ukeneye no kuruhuka ariko ukagira n'utundi ukora uri kumwe na anti urabizi na anti wawe ni umunyabugeni nawe ukamera nkawe Mench, paano ba yun? Alam ate. nigute se ngibyo ngo nabyitaho Ng libog. azakwigisha urumva ni umuhanga urabizi Workshop ka naman. Magaling ka dyan. Mamaya mujye mujyana no kuri workshop mujye gukorana tugaruka ahangaha turatangiye filime nziza shira hino nanjye ndaje nkusobanurire umwana w'umukobwa yaje hakuno ni umwanditsi wa filime muri abanditsi ba filime mwa bantu mwiza ko bafite ibitekerezo bafite utuntu twinshi kugira ngo filime nisoko izazi nonoso ya filime iryoshye nanjye umududubyi ninyidudubiramo izazi imeze neza cyane araza afungura cya cyombo
cya cyombo yumva kiri ku murongo, akira kuri ya shene cya kiginga cyavugiragaho, ntiyabyita harambika aho ngaho. Aragumya yiyandikira inkuru ziwe, umwanditsi wa filime bamwise Ikayi. Hello? Icyombo kiravuga. Hello? Wowe? Okay. Totoo ka. Sawa. Alam ko ang creepy. Uruwa nyawe ndabizi. Saan ka nagagaling? Ako man, uri hehe ubundi wowe? Please. I heard you Tuza madamu. Ndakwinginze. Nagtagumpay ako. Kanyuma na nyuma mbigezeho. Kukera kukize. Biciyemo. I'm sorry. Mbabarire. Talaga ako kasi ang tagal kong ginagawa. Ndumva nishimye cyane kuba nkikoze kigakunda. Narindi mu kazi. Ubu kiri gukora noneho neza. Mo? Ako ndumva utangaje. Niba icyo uri kuvuga. See you. Bye. Wait. Ndakwiyamye urabeho. Hindi Madamu wikupa. two strangers. Urumva bidatangaje koko abantu babiri ibyombo bibiri bigakominikana. Alam mo? Bimwe ibyombo bishaje. Okay. Pwede ba? Oya ndi umuntu uri busy. Sa trip mo. Nyihanganira rwose wimvanga mu bintu byawe. Naguhamagaye bwa mbere ariko. Libs lang. Kasi urumva ataragatangaza. nig mo ko. Wanyumvishije. Narinig kita. Nanjye nakumvishije. Rinigan tayo. Twumvanye. Bumvanye. Wanyumvishije. Nanjye nakumvishije. Twumvanye. Ero. Mbatam. Nakana kagahungu kari kuvugira ku cyombo. What if nibi? Filime ni nziza mwabantu mwe. Mwigire hino. Ntujye kure. Yahise atangira kwibaza gute umuntu ashobora kuganira kuri cyombo runaka cyari cyarapfuye bagahita bahuza bigacamo bigakunda kandi batari bahuze frequency. Hello? Wa mpunga arongera avugira ku cyombo. Hello? May kakulitan kang taglay, no? Hako bundi wow, je wihangana wa mugabo we. Kakitan lang pong taglay. Mo gacenja nihangana mo. Ano bang deal mo? Deal? None uri mu biki? Hindi ako gumagamit ng kahit anong drugs. Horabeje urakeka ko se nge ntanywa ntago njya mu biyobyabwenge. None? Pwedeng masaya lang? Ntago wishimye se? Masaya because... Nishima kubera iki? Kasi napagan... Kubera ko icyombo cyanjye cyakoze. Mekaniko ka. Koko ndabyumva. Icyombo cyawe cyakoze. Ganun nga. Ikintu nk'icyo ntago wakishimira. Ahubwo se cyaba kikubangamiye. Kung ano Bwira nyine. Hindi ko Gukora ibi byombo nk'ibyo ngibyo uri makanika. Nari nzi ko kitari bukore. May gamit pa. Gusa nyine igihe cyose se mora ndi gukora ibi ngibi ku kazi ni makanika. Iyi telefone nyine iki cyombo. Yari gifite ikibazo. Nikoze iminsi myinshi rwose nkora ibyombo by'abantu benshi. None kubera. Sige, hulaan ko. Reka nkeke. Every 2 years may bago kang cellphone. Nk'imyaka ibiri rwose kidakora. Akagenda ntukanshinze ibyo ngibyo nta kintu navuze. Ni kuvuga awa sa isang bagay. Rimwe na rimwe abantu baba bananiwe mu bintu runaka. Tapo na binaw. Kubera ko bakoze cyane bakibagirwa ibintu bakabijugunya. Pwede pa namang ayusin, di ba? Gusa nyine bagakwiye kujya babizana bigakorwa nabyo. Hindi lahat marunong mag-ayos ng mga sira. Ntago buri umwe wese akeka ko ikintu cyangiritse cyakorwa. Repair pa rin naman ng mga sirang bagay yung pinag-uusapan natin, di ba? Yego tugumye tuganira gutya kuri ibintu byangiritse ko byongera bigakorwa. Ubundi ibyo ni bwoko ki? Nkeneye kugukupa ndagiye. Mfite byinshi byo kurangiza. Sawa? Pag tumawag ba ako ulit, sasagutin mo pa rin? Nimba nongeye kuguhamagara nanone se uzanyitaba. Ushobora kuba gumya urote. Ibyuki nuko bita bibabwira. Komeza urote. Ninongera kuguhamagara uzajya ugumya unyitabe. Komeza urote. Talaga ako. Yego nzagumya ndote nta ribi. Kandi ndagumya ndote bya nyabyo. Filime nziza we. Filime n'ubwenge. Sinzi impamvu mutari kubibona. Ndaje mbatemo. Imba naje
ni Rora Smith Empire. Kora subscribe kuri YouTube channel yacu tubashe kugutama ibikoresho by'ubwenge. Hey, smartphone ntacyo yabikumariye utarashyiraho agasabu. Hey, nimba utazi no gufungura email uzambwire nze nyigufungurira ari kumpa agasabu, sibyo? Ikay, Ata ayaw mo maniwala. niryo zina ryanjye. Pakiramdam ko Nagwanyizera. Nanjye mfite ibyiyumviro pangalan mo. Mukha kang Cassandra. byo kuba narishimiye Cassandra. Nakita mo na Asate. Kubera iki Cassandra se ntago nigeze mubona ngiye ntago muzi. Hindi pa, pero pwede ba? Aya nta kibazo ntabwo ngenda nabikoze. Bari kuganira batangiye kujya bagenda baganira gahoro gahoro. Miss Lau. Nanjye nge ngira ibyiyumviro bitandukanye iyo nabaga ndi muri jaride Excuse me, iyo mu mujyi i Kigali. Muri golf reka mite muri golf. Kasaka. Ese ukunda gakawa? Yego. Batangiye kujya baganiramo gake gake. Nanjye iyo naniwe kenshi na kenshi njya nkunda kujya kugafata. Sana may next time para masamahan ka. Utatu uzajyane se? Ntaribi nzaza nkwiyungeho uze tujyane. Ntaribi nzakubone. Titignan. Hindi ko sina... Navugaga First step na yun. ntago nigize nemera. Ariko ntaribi watera intambwe ukaza ukemerana. Huwag mo no? Byaba naba nkubangamiye ariko. Oya. Ntacyo naba ndi guhomba. Oh, hindi... Nk'ukuri. Kakakilala nga. Ntago twigize duhura. Hindi pa talaga ngayon. Nyine ntago twigize duhura. Ariko ababyeyi bacu natwe nituzi uko bahuye. Wasanga natwe ubu ngubu tugiye guhura. Tugaruka ahangaha batangiye kujya baganira ku cyombo gahoro gahoro. Kisetse. Sukuruza. Inkundo nukuziza we. Inkundo z'i Kigali. Ni kuri telefoni. Anong chika? Mukhang masaya ka. Mbona wishimye. Niki cyagushimishije? We. No. Ganyuma wabonye igihungu kigutereta. Byonda mwahuye. Tubwire rero. Wabonye cyabyo ayiwe ntabirenze. Kala ko sa radyo. Ni umuntu twahuriye ku cyombo. Ala ko pa naman nandiyan na yung... Ubu turi kuganira none mwatangiye guteretana byanyabyo so ku cyombo. Ayiwe mugiye guteretana. Iki? Kubera iki? Nyo dyan? Hindi naman pala idede. Cyangwa uwo muhungu ntabaho. Healer pala. Tipa atangiye kunyica rwose ndumva ntazi. Mwabantu mwariko. Paano? Nganga. Yaba ari icyuki we abaye ari mwiza. Amatoza mbotuze ibyo birahagije. More. Abaye ameze nka byonda. Ako mana nyagasani niryari nawe. Ka. We Brian. Muri kumwe niwe arahungaho yabuze umutereta yabuze na byonda. Genda nukuntu ndi mwiza bwahehe wowe. Nadire patingin. Ng simbahan, hihintayin kita dun. Nari ntegereje rwose mu rusengero. Alaman na ikaw yun. Urabizi nanjye nzaba ndi tayari. Baranga bari kuganira ku cyombo. Nakita ko. Basta pag may nakita kang gwapo sa loob, ako na yun. Kabaswa. Yakeya. Hihintayin kita dun. Nzaba nkutegereje mu rusengero mwihangane gusubiza inyuma babayemo kuntesha umutwe. Ndabizi. Nzaba nkutegereje. Okay, naka-white ako. Basta pag may nakita kang gwapo sa loob. Ese ukunda umweru, ukunda nzaze nambaye umweru, ukunda umugabo, ukunda ibintu by'umweru. Kamo. Oya, uko ushaka we ntaribi. Basta ha, 15 throw ha. Kuri 15 ntaribi. Nako. Lagot ka sa akin. Ako ntutinyuke kubinyereka. Bari kuganira, abayandika. Kwandika agakuru ka Yuri na Mika. Yuri Mika. Batamo ku rusengero baje ku caci. Baje ku rusengero. Uza ku rusengero. Asan ba daw siya? Ase araza kuba arangaha. Ko yambwiye ngo araza kuba ari mindani hano mu rusengero. Muri seriye koko. Punuy. None se kutazanye telefone nguze no kumuvugisha. Basta, dito lang ako ha. Ngiye kuba nibereye ahangaha rero. Yan sa akin ka lang. Naramukaje. Ngo nyine nawe witeho urumva. Naramuka guhemukiye. Umubwire rwose. Tuhamagare polisi. Aba yari umuntu mubi. Umukobwa uri aranigihuasha. Yari yicaye hareba ukuntu yegetse ibondo. Ibyo bita kwegeka ibondo. Ngo mu rusengero
kwitegereza abona ka gahungu yagonze. Tugende. Agahungu yagonze niko kaje kambaye umupira w'umweru. Kubera icyo unyirukankanye wowe. Iki uriya namuhaye nimero yanjye. Hello. Yatangiye guhamagara. Kai. Bekai. Ikai. Ikai wewe. Uri he Ikai? Kita. Hello. Ikai, subiza telefone, subiza. Yes, hindi ka nakitan sa akin. Ndakeka hari subiza ntarakupa. Kasi ako nawala Ikai. Sales ko yo. Nukuri ndi kubura ibiro kubera kukubura. Ikai. Hatangiye kwishimirana. Ari ku cyombo. Ramdam na mag-ghost. Mana nyagasani wasanga ndimo kwiyumva nkaho yumva ari umuzimu. Sasakyan sa Canon. Nagonze imodoka yiwe ku muhanda wa Kaloni. Ako yung nakabangga sa'yo sa Canon. Namugongeye imodoka. Ngo? Paulit-ulit? Navuze ngo. Ikaw yung nakabanggaan kong pogi sa Canon. Nagahungu keza k'igikundiro. K'igikundiro nkanjye se nanjye ndi igikundiro. Ang sasakyan. Cyangwa ushaka kuvuga ko wangongeye imodoka? Ano? Uvuze? Wala akong sasakyan. Nge nta modoka ngira mukobwa. Tuza wigira ubwoba. Hindi ikaw yung nakita ko sa simbahan kanina. None umusore nabonye mu ntuza mu rusengero ko ntigize nkubonayo. Nabonye umusore gusa nagongeye imodoka. Uwo musore yakubonye se nawe? Kwako. So, none commute ka kanina. None twahinduranyije transmit. Umva. Nturuka muri ki? Alamang mas bari haturuka. Ako dun sa nakita mo eh. Talaga lang ha. Koko. So, none commute ka kanina. Waretse tugahinduranya. Ubundi uturuka he? Atok. Nturuka muri Atoko. Benguet yan, no? Nturuka muri Benguet. Ikaw ba? Nawe? Ako Quezon City. Pero nturuka muri Kansas City. Kansas City. Parang ganun na nga. Harimo kugenda babwira naho baturuka. Ubuzima byawe bimeze bite se? Ndi umwanditsi. Umwanditsi. Wo muri showbiz se? Serie, pelikula. Kuri televiziyo cyangwa wandika udufilime tw'amaseri. Nandika amafilime. Yung mga wazampaye akazi se. Mga sasampalin. Nanjye nkaba umwe mu bantu bazajya bagufasha gukina muri izo role, izo filime uri kwandika. Kailangan nire-reco kita. Aya ntaribi nzakubwira. Do. Ikay. Bakit? Ikay iki? Bagomba guhurira mu rusengero. Talaga kanina pero nagkasalisilan tayo. Urabizi ubwo nageraga hariya numvaga nari nkukumbuye. Ako ha. Ariko nanjye nagiyeyo. Byanyabyo nahageze ku rusengero. Ariko ntari birahagije kuri njyewe nibi ngibi. Kuba batahuye ntacyo bitwaye, kuba bari kuvugana kuri telefone birahagije. Abana b'iki gihe mundo z'iki gihe ni kuri telefone. Hari aho nabonye basigaye banagakubitira kuri telefone. Ikaw na dapat ang gumawa ng opportunities para sa'yo. Rwose ari amahirwe umuntu aba afite aba agomba gukora kandi akayarya. Balik ko sa mga writing workshops eh. Nagumye nandika ibi ngibi, ndi kwandika nga nicaye ahantu mu ka workshop nyine. Viewers sa ilalim ng unan eh. Bagenda nandika mpinduranya agace nyine kugira ngo numve meze neza. Kariyeri yawe simeze ite? Urebye ukuntu bimeze. Iyan gigising. Kariyeri yanjye rwose ntimeze neza rwose. Umunsi umwe nzakanguka nkubwira ko byanze cyangwa byakunze. Hindi na kita mahal. Kandi nkubwire yuko ntakigukunda ibintu nk'ibyo. Pag-ibig. Hala, di ako ready dyan. Ntabwo uzaba witeguye kubyumva si ibyo ngibyo. Bizaba ari bibi kuri wowe. Bari kuganira batangiye kwishimirana. Abagenda ni nako yandika inkuru ya filime yiwe n'umwanditsi. Aganira n'akana k'agatipe ku cyombo barahura. Gasigaye kanakubitirwa kuri telefone numvishije ngo musige mubikurikirana rozo. Aromiwe. Yatangiye kujya muhamagara noneho buri segonda nawe akumva ntatuje iyo batavuganye. Ni Ikaye. Umwana w'umungu ntago turamenya izina ryiwe. Umwana w'umusore. Kamusta? Yewe. Meze neza. Bakit? Uvuze? Tumawag eh, di ba? Wampamagaye. Bonye umpamagaye urambibye. Napindot ko lang. Ngobibye bya gisida. Agesida. Baramazi. Inka. Nta tuntu urimo gukora nturi gukanika bya bintu byawe. Lan mo.
wese uri mu biki? Ndimo ndandika. Hindi naman ako nakakastorbo. Ntago naba nkubangamiye se mu mwandikire yawe ra? Oya. Ikaw ba, anong ganap mo? Ahubwo se wowe uri mu biki? Nagre-repair na? Ndimo ndakarika cya microwave. Kung ano talagang ginagawa mo. Hakoye buri kimwe cyose uragikora. Tayo sa usapin na yan. Nkuko nakubwiye rwose, ndi umukanishi ndakanika njyewe ndi makanika ndi David. Alam mo? Ndi Dave. Pareho kayo nung tita ko. Ang hilig niyo sa mga lumang bagay. Ibintu nk'ibyo bishaje, nyogokuru yarabigiraga. Alam ko na kung magpapalakas sa tita mo. Nihangane gatoya. Ni nyogokuru numvishije? Pareho kayo nung tita ko. Ibintu nk'ibyo bishaje, anti wanjye nawe yarabigiraga. Biranamubangamira agahita bijugunya kure cyane. Nihangane ni anti naringiza ngo ni nyogo. Palakas sa tita mo. Bibigyan ko siya ng lumang microwave. Oya na rimwe ibintu nk'ibi bishaje bimugomba kubizana tukabikora. Nkuko ndi gukanika ino microwave. Ni makanika. Ni David. Bakit ang hilig mo sa mga lumang bagay? Ase kubera iki ibintu bishaje ukunda kubikanika kubikora? Alam ko kasi kubera ko ibintu bishaje energy ang nilagay ng gumawa sa bagay. Haba harimo imbaraga runaka umuntu aba yarakoresheje mwebwe ahubwo mutekereza ko mwakongera kuzikoresha. Sana lahat katulad mo at ni tita, no? Ndumva hari waba uri umuntu mwiza nko kuri anti wanjye. Bakit mo naman nasabi yan? Ariko nicyo urimo kuvuga se ko ntari gusobanukirwa? Hindi ka ba takot mag-isa? Ndimo ndagira ubwoba nimba ashobora kuri wenyine. Ndi njyenyine mu rugo. Hindi, I mean... Icyo nanshatse kuvuga, ndi njyenyine mu buzima. Hindi. Oya. Ikaw ba? Kubera wowe se? Hindi rin. Oya nanjye. Kasi natutunan ko. Nize byinshi muri ino si. Mundo mo sa isang tao lang. Ntago njya nkunda kwivanga mu bintu by'abantu. Ka mag-isa. Nimba abantu bagusize ugomba kubihorera nyine ukabisiga inyuma. Sabi sa akin ni Tata Mencho. Anti wanjye menshi 90% yajya avuga ngo furumire sarili mo at 10% uyu muntu ugumana 90 irindi 10 akaba ari iry'umuntu uwo ngugukunda cyangwa ugufata nkaho uri umunyantege nke yagusiga ukumva uri wenyine. Ntabwo tuba tubakeneye kenshi na kenshi ngo kugira ngo turire cyangwa ngo twishime. Makakakuha ka pa rin ng irindi 10% sa sarili mo. Niryo ushobora kwifashisha nawe ubwawe kugira ngo wihigemo imbaraga. Lul. None Molan. Ito hulaan ko Ndumva rwose reka nanjye nkeke. Kapag ka naramdaman mo umuntu nkawe na uunahan mo na. Umuntu utafite icyo asobanuye kuri wowe ugomba guhita umurega bwa mbere na mbere. Oya ntago ariko kuri last boyfriend ko. Uwo twakundanye bwashize. Okay. Yaransize aragenda ajya gushaka undi. Yaragutaye arigendera. Ntacyo avuze wese umuta nawe. From microwave. Ubundi ibiganiro turi kuganira ni bwoko ki? Jyamo bya microwave wawe yawe ujye gukanika ukanike microwave zawe. Day pala bukas. Ejo ni umunsi wa Valentine. Oo nga. Umunsi w'abakundanye yego. Mga kapitalista bukas. None urashaka ejo tuzajyane muri Capitol tujye kuri Yanisi ikaye. Yego. Pwede na ba kita makita ulit? Yung totoo na this time. Ese twakongera noneho tugahura aka kanya nanone. Sorry. Tukagerageza guhura. Uvuze ngo mbabarire. Araceceka. Kane. Mbabarire kuba ntakubangamiye. Nimba nkubangamiye. Nizeye ko ntakubangamiye. Pwede naman. Kubera iki uvuga gutya? Hari twahura ntacyo bitwaye. Nakubangamiye se? Sira. Rakagoryi. Ayo makita. Ntari bidushobora guhura. Umunsi w'abakundanye. Haryo bakwita ari kizingaye. 14 kwa kabiri. Abantu bakunda nayo baba babyibuka. Mumbwire ni 14 cyane 28. Abantu bakundana ni baba babizi ngese ko mba nibereye mu gipondo. Niko. Ubwo muraza kunyandikira muri comment nyine kuri IG mumbwire itariki y'abakundanye igihe ibera. Ya Valentine na Valentine. Nuko turakomeje. Umwana w'umukobwa yatangiye kujya mu rukundo yapofotse.
mu dufilime tw'ubwenge. Abwenge inkunda z'iki gihe ni kuri telefone. Urumva? Ni love ya distance wa mugani wa yandirimbo ya wa mugabo barya bamwita gute? Ni harya bamwita gute? Wenda mwibagiwe. Muraza kunyibutsa. Wa mugabo waririmbye ngo ni love ya distance. Mwana w'umukobwa yaje ahangaha umunsi wa Valentine na Valentine. Urumva? Wa munsi w'abakundanye. Hano bakundanye murabizi ngiye nta munsi nta abe numva n'umunsi n'uyu ndawizihiza kubera ko ugera nta gapombe mfite. Ikayi yaje hakuno ntari bemwe mureba kuri tarifu ndaje hariya ni tarifu ni menu kuri menu ndaje bakoza n'ibintu by'ibifaransa ibiki umwana w'umutipe nawe ku munsi w'abakundanye hari aho bari bapanze bagomba guhurira. Urumva? Nawe yarahamanutse aza yifunze nka green p. Yaje yifunze nka green p. Ne green p niwe yifunga kuri oya nka David ni ujya wifunga ipantaro ikajya igenda ikora hasi umukana umva yakenyereye mu ntuza mu mavi. Dave yarahamagaye ndi hano nge nahageze. Nanjye nahageze kuhagera mwabana umwe ndagira ngo murebe ibintu bibaye ahangaha baretse murebe umwana w'umukobwa aho bavuze bagomba guhurira nahageze. Umutipe nawe nanjye nahageze. Nasan ka? Hehe wowe uri none uri heko ntakubona. Saan ba entrance nito? Ndabona nyine ndi ku bwinjiriro. Alam sa harap. Ndimo indani. Babaretse gatoya. Boss? Sarado. Si kuri restaurant yafunze ra? Murakoze. Sarado to eh. Ngo bafunze ra? Bafunze gute se kandi ngiye ndimo indani mbona bari gukora? Event. Ngo hari ikirori ngo kiri prive kigiye kuhabera. Ndimo indani wowe injiramo indani. Paano nakapasok sarado? Ndinjiramo gute kandi nyine habafunze? Ihan. Prank. Ngo gwiki? Tigilan mo ko. Hakuri muranyumva cyangwa uri kunkinisha? Ndimo indani ngwino. Dunga. Ndarahira n'imbere y'Imana bafunze ndi impande y'urugi. Ndi mga tao. Bose bafunze. Kandi umukobwa arimo indani ndagira ngo murebe. Anong Ash Wednesday? Ariko uyu munsi urambwira ngo ni kuwa gatatu ni kuwa kangahe? Sumo sa cathedral na lang tayo magkita. Yego uyu munsi no twagombaga guhurira ku karesitora ko nako kuri cafe. Aho ngaho nta muntu ufite agakafe ngo mwamamarize we. Hindi nakakatawa. Urimo urankinisha wa mugabo. Uyu munsi nakita ka ng mga taong may abot. Umve. Sige ganito. Oya ni sawa njyewe ndashaka guhura nawe bihambaye rwose kuri kantine iri hafi ahangaha. Areba kuri telefone. Yuli kong joke to. Yuri. Hindi nakakatawa. Wireka mikino reka kunkinisha. Saan ka ba't nakakakita? Uyu munsi ni ku cyumweru. Tanoo. Andito. Uyu munsi uratekereza ni ku ni kwa gatatu. May Leonard Wood Road, Baguio City. Umva ndi hanze hano rwose ku musozi. Okay lang naman. Hindi yung gumagay. Udashaka guhura nanjye waretse kumpindura ikigoryi urimo kumbwira ahantu hatabaho. Nagsisinungaling ba't ako magsisinungaling? Ntabwo ndi kukubeshya ntabwo ndi kukugira ikigoryi mukobwa mwiza. Do. Debere. Sige, sandali. Baburetse gatoya. Pasensya na. Madamo. Pwede mo bang sabihin sa kausap? Inshuti yanjye wayimbwira umunsi uwo ari we? February 14. Uyu munsi? Year po. Uyu munsi ni Salamat ate. umwaka nuwuhe? Valentine. 2018 ku munsi wa Valentine. Ego. Valentine nziza wabyumvishije ko nakubeshya? 2018. Anong 2018 ka dyan? Wamuginga ntabwo turi bibiri urimo kuvuga ngo bibiri. Wumve. Valentine. Wete wumve. Si? Wabyumvishe? In 2018 Wednesday, Ash Wednesday. Mu munsi wa 2018 ku wa gatatu. 2022. Turi 2022 ntabwo turi 2018 wowe. Ha? Ngo iki? Alam mo, wewe ayaw mo makipag... Urazi? Okay lang naman. Nimba ushaka kwisubirira ugendere n'ubundi ntacyo bigutwaye. Sana ngagahan. Ariko reke kuntwara nk'ikigoryi sibyo? Igendere umukobwa birakariramo. Ari kumubwira ngo ari hanze aho bagakwiriye guhurira. Umutipe ngari 2018 undi nawe ngo turi 2022. Uno mutipe afite ikihe kibazo ra? Ikayi agapome champayinga. Wiki
umutipe byaramucanze. Ang dali lang. Pega imikino. Abe. Uzi ibintu yarimo aravuga umukinga. Dapat, hindi ka nauuna sa meeting, Claire. Wasanga ari amabanga arimo kuguhisha, arimo kuguhishahisha. Angira ikigoryi. Murabana njye ndi ikigoryi. Kubera icyo uvuga gutyo. Njye se ndi ikigoryi. Aunt May. Narakaye. Ntabwo ugomba kurakara mwana wanjye. Maganda. Barabwanuka toto. Tatanong niyan. Saan talaga ako tatanong, chef? Baramubwanuka sha. Bari kumusetsa kugira ngo arebe ko yakwishima agatipe kamukinishije koko. Umutipe arataha mu rugo arongera arahamagara. Wumve umutipe ari 2018, umukobwa ari 2022. Easy. Yego. Easy. Sapakin kaya kita. Biroroshye. Iki wowe ndumva nagukubita sha nkubonye sha muri nawe. Di ba ang usapan natin? Iki cyabaye nakubwiye ko ndi kuri hahandi kuri wa musozi twari twavuze turi buhurire kuri ka restaurant kuri Roji. Ngayon. Gago ka ba? Wambwiye ngo 2018. Ibyo bintu uri kumbwira ni ibiki waretse ibintu by'ubugoryi by'imikino kintu uri kuzana ngaha. 2018. Hindi ka na magsasalita? Ko ntacyo uri muravuga. Hindi. Ntacyo. Iniisip ko lang talaga kung ano nangyari kanina. Nari ndimo ndibaza ko ibingibi byabaye kuhashize. Nako byabaye mu gihe cyaje mu kanya gashize. Ouch. Ntago ari imikino. Ibyabaye 0929621951. Amubwira nimero ya telefone yiwe. Number ko. Gusto mo tawagan mo ako ngayon? Iyo ni namba yanjye. Reka nyikubwire maze umpamagare kuri telefone. Ano uli? Ngaho mbwira niye 29 21 31 31. Muhamagare namwe. Ano? Bakobwa muhamagare. None Besties. yitabye n'undi muntu. Umwanda. Ano na? Iki se? Uri he? Wala akong panahon makipaglokohan sa'yo. Mani waretse gukina imikino nanjye ino mikino ndayirambiwe. Natanggap na tawag eh. Ako ntago nigize nk'umbona uwo umpamagara. Telefone ya ntigize ingeraho nimero ye. Buka mo, hanapin mo ako. Nareka no katurebe kuri ngaho ndeba kuri Facebook noneho. Ndeba kuri Facebook. Ajyayo. Arasacinga Yuri. Nako uri ni uri ni uri. Leonida. Uri Leonida. Subukan mo. Leonidas. Yuri Leonidas. Izina ryiwe aritegereza. Sandali, nta kintu ubona? Ang loob eh, mabaho kasi. Mana nyagasani. Mutipe byamuraburije. Byamucanze. Filime n'ubwenge we. Alala. Niko. Ntugire ikibazo. Biki? Elohio Leonida. Amubwira amazina agomba gushakamo. Yuri Leonidas gushakisha wapi? Cyampaye. Paano wala? Hako. Ushatse kuvuga ngo nta kintu ubonye? Paglokohan sa'yo. Mani noneho ndambiye imikino yawe ndakwiyamye ntongere no kumvugisha reka gukina nanjye. Mana nyagasani. Ntago byumvikana. Turakomeje. Filime y'ubwenge. Promise, hindi ako nagsisinungaling. Ndagusezeranya ntago nigize nkubeshya. Mu rukuri arazimya. Reka kumvuki kuntesha umutwe wowe. Mwana w'umuhungu. Bihis na bihis ah. Wambaye neza. Papahangin lang sa labas ta. Ugiye ngiye hanze ngiye gufata akayaga. Kazi kameze gatenshi. Akira iki ngiki. Tibagirwa icyombo cyawe fata. Fata igitelefone cyawe. Ni rugombo. Aza mu kajaride. Aza kugumya yandika filime yiwe. Ni umwanditsi wa filime. Yaje mu Garden Park. Ubundi mu Rwanda nta park tugira harya we. Mwambwiye. Cyangwa arani ku mugoro ucira amazi. Ni KCB. Niyo park tugira. Ni hariya. Nimba ari byo simbizi. Nubwo mba mu Rwanda simbizi. Ikayi. Nshaka ba? Ikayi uri hehe? Amutipa arongera avugira ku cyombo. Ni uri. Ano na naman? Ni iki noneho? Finally. Nasaan ka? Uri hehe? Bakit? Kubera icyo mbaza ngo ndi he?
nanjye ndi muri Bagua. Ano ngayon? None Bakit nasaan ka? narinje nje kukureba, wowe uri hehe? Ari muri Bagua. Bagua Park. Sige, huwag kang aalis dyan ha. Pupuntahan kita ngayon. Ntari batagira aho ujya ndaje nkurebe. Ibyo ari byo byose urashaka iki ubundi? Ibyo ushaka ibyo birakureba. Aza kumureba ngo bari muri Bagua Park. Muri Philippines. Muri Pilipino. Nandito na ako. Uri hehe? Niho ndi nahageze. Kandi uretse murabe mwabantu mwe ibintu biri kubanga birancanze. Umukobwa nguyu n'umutipe nguyu. Saka, nandito na ako. Bagakwiye kubonana. Dere nahageze, wowe uri hehe? Ari imbere ye bari kudo. Hari kubera ko bataziranye wasanga ariyo mpamvu. Reka turebe. Sa gazebo. Mpagaze ahantu hari agazebo. Agazebo. Nimba bahita agazebo. Hindi ko alam kung bakit ako nagpapal... Ako waretse kunkina imikino nanone. Nakakatanga. Ndimo kwiyumva nk'ikigoryi, reka kumpindura inzanga. Ibaze amuhagaze imbere, uretse mu ndebere, uretse gatoya. Akurayo telefone, arifotora. Ino foto ayifotoye, uno mukobwa ashobora no kuzamo pe. Ino selfie afatoye. The selfie. Reba nifashe selfie. Type mo #Julius here. Nayikoshyizeho #Yuli. Reba aho ngaho kuri Twitter. Aritegereza. Arayibona. #Uri. Paano nangyari? Is here. Gino. Mana nyagasani. Ni mwiza iki se? Ni n'ikibogari. Araseka. Ariko suriye ko mbona wifotoreje ahantu ndi. Umukobwa arebye ifoto. Kwitegereza. Baregeranye neza. Ubaye uri umuntu. Ni impumyi. Bareba. Bagaruka ngaho. Meze neza. Baregeranye ku masikariye neza. Anong nangyayari? Urimo gutekereza niba iki biri kujya mbere? N'abantu mwe. Ilipad na ba yung mga kotse dyan? Imodoka ngo ziraguruka iwanyu. 3 na lang gulong nila ngayon. Ahubwo zigendera ku mapine 3. Kwento mo pa ako, ano pa nangyayari dyan? Ambwira niki kiri kujya mbere aho ngaho bundi muri 2022. Nta birenze. Wala masha. Pandemic turimo gusa. Pandemic byo ni biki? Baburetse ngo pandemic nibyo uvuze? Ego. More than 1 million ang cases. Abantu hafi amamiliyoni bafite ibibazo. Abandi barapfuye. Wala Masyadong magaling ang gobyerno. Puta, siya pa rin yung presidente. Ibyo turimo turacamanga aha, turimo tutegereza ngo ubu perezida wacu ngaturinde. Baburetse ngo perezida. Kubera iki? Recent tweets mo lang nakikita ko. Siguro. Abona Twitter yawe. Upostinga amafoto nkayabona. Urimo uravuga ngo perezida wacu ntago ari perezida wanyu. Nako perezida wanyu ntago ari perezida wacu. Birashoboka. Yung present mo. Perezida wanyu dictated by the future. No wahazaza kandi ko. Natwe twebwe turi mu hazaza. Past. None uri mu hazamu hashize. None kandi duhuje umunsi. Yamaye nka. Mwihangane gatoya. Mwihangane gusubiza inyuma bihagije. Okay, turakomeje. Ano pa nangyayari? Ngaho mbwira niki kiri kujya mbere aho ngaho. Mwihangane rwose. Ka-pandemic kasi. Nta birenze usibye pandemic gusa. Teka, pandemic? Mwebwe aho ngaho, pandemic ngo ni ibiki? Uvuze ngo pandemic? Yego. More than 1 million ang cases. Nyine n'abantu hafi amamiliyoni n'imiliyoni bafite ibibazo, abandi barapfuye. Wala Masyadong magaling ang gobyerno. Nyine turimo turaca muri byinshi, turimo turashaka umurinzi wacu. Perezida wanyu aracyari wa wundi se? Perezida aracyariho? Baburetse gatoya. Kubera yung mga recent tweets mo lang nakikita ko. Ndimo ndabona Twitter yawe ariko siguro dahil bihuye. Kubera ko yari yung present mo tsaka yung present ko. Aho uri uyu munsi nanjye aho ndi birahuye. Ntago bishoboka. Is dictated by ni gute aho uri ubu ngubu uyu munsi wawe nanjye akaba ari yo munsi wanjye uyu munsi bikaba bihuye kandi dutandukanye imyaka. Mutangiye kuntwaza umutwe wangu.
mwihangane hano ntabwo nari nahabonye neza nahitiranyije mw'abantu mwihangane ga nanjye nibwo mba ndi kuyireba niki kijya mbere aho ngaho ubundi Baka kasi panaginip eh. nanjye ubwanjye ndumva nakwikubita igishyi ngo ndebe ko nakanguka nkava mu nzozi do ibi ngibi biratangaje Sit natin ngayon ahazaza nako aho ndi uyu munsi at yung future ko. ndi ahashize nawe hahuye n'ahawe muhazaza 27. ari muhashize ariko umunsi wiwe uhuye n'uw'uyu mukobwa muhazaza birahuye neza. Izi filime nk'izi ngizi koko Ay makikilala ka na nga lang. umwana nyuma muye n'umuntu ukiri muzima muhashize ari muhazaza we ahuye n'umuntu ukiri muzima muhashize nawe munyumvire umukobwa azahangaha agumya yiyandikira filime yiwe do reba antura ahangaha aza kwitamo ako kunywa Trabaho na naman. ndabona akazi wagakwamiyemo cyane uri gukora cyane. Reka tugire icyo kunywa tugire icyo tunywa. Sa naman pagsusulat mo? Ubundi umaze igihe kingana ute wandika? Igihe kirekire nyine kwandika biba bimeze neza. Ariko uracyarwana cyane. Ntabwo bikoroheye ibintu ntibyoroshye. Bagay lahat yan. Ubwiza bwawe buri kugenda bwangirika nugumya kwandika ibintu nk'ibyo ngibyo dore agasura kawe gatangiye kwangirika. Jya witamo nawe agahenikeni naho tubayo twaramamaye. Kung may chance ka na may makausap. Rocky biri kumbangamira mwihangane. Rocky ntugaruka hano ndakurya ugutwi. Anti menshi yego. Kung may chance ka na may makausap sa uramutse ugize amahirwe yo kuvugana n'umuntu wawe ahazaza ukavugana n'umuntu ni iki cya mbere wamubwira? Wowe niwe muntu nabanja kuvugisha. Sasabihin mo ninde muntu wabanza kuvuga ni wowe. Ngaho mbwira wambwira iki rero? Sabihin ko sa'yo na nakubwira ingatan mo ngo witeho yung skin mo dahil uruhu rwawe mo sa future kugenda rwangirika rwose muhazaza kugira ngo utazaraburiza kubera akazi kumereye nabi muhazaza uzatangire kwiyitaho. Araseka. naman? Bakit mo naman naitanong yan? Ibiboni ni ibiki urimo urambaza? Niyihe mpamvu uri kubimbaza? Ntayo. Nagamit mo ako sa sinusulat mo, no? Cyangwa shaka kumbaza ibyo urimo urandika mu nkuru yawe shya. Yan nga. Ndimo nakwizera nyereka inkuru yawe ubundi ni ibiki uri kwandika. Nyereka. Magkaibang timeline sila. Ngwiki ngo different timelines. Okay. Ibihe bitandukanye. Ibyo bintu ari byiza ra? Anong? Kubera icyo uri kumbaza. Believe in it. Inkuru yawe si urimo urabyizereramo? Unless hindi ka naniniwala sa nimba ntacyo uri kwizera bundi kuki uri kwandika ibi ngibi? Talaga maka-judge. Naniniwala naman. Ntago wabinshinja. Ariko nanjye sinzi impamvu ndi kubyandika. Okay. Tuloy-tuloy na ibintu byagucanze. Marami ka bang pinagsisisihan sa past mo, Tamench? Asa rimwe na rimwe nawe ujya wicuza ibintu iyo bitagenze neza Anti-Menshi. Nanjye ari byo njya nicuza byinshi cyane pe. Chance. Gusto mo bang baguhin yung mga yun? Basi ngize amahirwe yo guhindura ikintu runaka. You can never go back to your past, Ika. Nibuke mwana wanjye ntago ushobora gusubira mu hashize hawe. Kuko ntago bishoboka. Ahashize ntiwasubiramo haba nahashize. Talino? Aro muhanga. Baraseka. Grabe naman kasi. Ay ibibazo byawe rwose bitangiye gutuma njya hayi ntangiye gushaka kunywa kane. Aragumya arandika inkuru yiwe. Hello? Inkuru ya Urinade na Mika. Magot. Ansubije noneho. Alam mo, wari wankubye ariko nung tumanggap ng biro, no?
Ano namang nare-repair mo? Abizi nta bintu by'imikino ujya ugira. Nose ubu ngubu nta kintu uri gukanika ubu ngubu. Ntacyo. Wala. Ntacyo pe. Stay ko ngayon. Uyu munsi naruhutse. Ikaw. Hulaan ko. None se wowe reka nkeke. Ano? Uracyari kwandikara? Nibyo nkora igihe cyose. Palagi ka nagsusulat. Tuba turi kuvugana uri kwandika ibyawe. Pagkakataon na ntago nigize ntekereza parang nagre-relax ngo hano bwafata n'akaruhuko ra. Hindi ugatuza. Ano gagawin? Nanjye njya numva nkakumbuye. Ejo uzakora iki? Bakit? Kubera icyo umbajije? Nung ako tapos nagtanong ka din. Kubera ko nyine ubushize ubwo nakubajije bwa mbere. Kubera iki nyine? Kayain lang sana kitang lumabas. Ndashaka kukubona. Paano naman? None urabizi ibyo bintu twabikora gute? Muri Bagua. Yes naman, magkikita tayo. Urabizi nanjye numva twahura. AJ, di ba writer ka? Ano connection? Urabizi ngo oya, haraho bihuriye. Maniwala ka sa imagination. Nawe imagination, ujya mana nyagasani, ujya uimagine ibintu runaka nk'ibyo ngibyo. Hindi talaga ako susuko. Talagang ire-repair at Wala ka sa imagination. As if magkikita tayo. Nta kibazo, dushobora no guhura twembi, tugahura. AJ, di ba writer ka? Urabizi uvuga ko nirwa nkukina kenshi. Oya, byakunda. Maniwala ka sa imagination. Wiki twahura nyine mu kwimagina nyine kwa kundi umuntu ahura n'undi. Wimagine ngo uri kumwe n'umuntu. Ire-repair ko yun. Ntago nzareka kugumya nkanika ibyangiritse. Minahita kasi ako magshota dito. Bicaye ahantu hamwe nyine bari kwimagina bari kumwe. Magdikit eh. Pag-inggit, pikit. Ha? Do. Pag daw inggitero. Oya ntufuhe. Ba't naman? Ntufuhe ubona abandi bana bari guteretana. Kubera iki nakumva mfuha kandi turi kumwe? Jowa mo ba ako? Ariko wibuke ko ndi girlfriend wawe. Aya ntago ramuba. Do. La, asa. Akuzi kari byo. Bari mu bihe bitandukanye. Umwe ari 2018, undi ari muri 2022. None mo gupanga gukora iki ubu ngubu? Sa atok pa din. Bakit? Ndacyane ngomba kuguma hano mu cyaro cy'iwacu. Kaya sa Manila. Kuki utava mu cyaro cy'iwanyu ukajya mu yindi province cyangwa ukajya muri Manila? Hangin. Byaba ari byiza. Yung gulay. Ariko ahangaha haba Ndapa ng bulaklak. utuboga turyoshye cyane, haba indabo nziza. Nose muri Marina, muri Marina Manila nako. Muri Manila ariko ubundi nariye cyangwa sinariye ko nangiye kuvugishwa. Sinasabi mo ba na self-centered ako? Wala akong sinasabing ganyan Ntago ushaka kuva aho ngaho mu cyaro. Excuse me, may Yihanganira. Meron. Haricawera nahicara. Haricawe. Ano yan? Bari muri imagination. Wala. Baza mu kabari bakazana mu kwimagina nkaho bari kumwe. Be madam, nshuti. Ese nakwita inshutira? Wamba bari no ntebe nkayitwara. Nabuze aho nicara. We, wintwarira intebe. Wintwarira intebe uri kunyiyenzaho. Urumva? Iyi ntebe ni yanjye. Wala kami kasama. We nta muntu wari rwose yaraseka. Ntago bari kumwe. Ibaze ajya sigaye ajya mu mbari akicara ku ntebe akimagina uri ahari. Nizere ko ntakubangamiye. Tapan ako ni ate. Kora muginga yarayemo kuma akazi ko gukora. Murin ba si ate dyan sa script mo? Uri umugore ubura aho ngaho wibereye mu byawe urimo kwandika na za script za filime zawe. Pwede ko siyang burahin. Ako ibyo uriya tubyihorere. Pwede ko siyang gawing sobrang sama. Uriya mugore yari ikibi rwose. Muhian siya ng mga tao. Niyo mpamvu rwose namwanze cyane. Abantu babangamirana abandi. Do. Bari muri imagination. Ukundana uri muri 2018, undi ari muri 2022. Ibi bintu birashoboka we. Nanjye nahita nsubira nkiga muri high school nkajya gutereta agakobwa nakundaga. Muri 2018 nari kumenya uri umustar umeze neza, ibintu biryoshye. Niko. So. Tigay. Rebye nta birenze. Naho wowe se 2022. Nanjye ni good direbye. Ugiye kuryama? Hindi pa, ikaw. Papi sindaryama, wowe se? So pwede pa kitang kulitin. Nanjye ndacyari kukuganiriza. Se tugumye twiganirire. Nimba ubishaka nta kibazo. Do.
umutereto umeze neza ntibagisinzira. Okay nga lang. Nizere ko nakubangamiye. Oya navuze ko meze neza. Dali kitang matatanong. Ari ikintu nshaka kukwibariza sibyo? Sige ba? Age nta kibazo. Hindi ng Sahod mo sa akin. Mbaza ndaza kugusubiza rwose ibyo ushaka byose. Jeneline! Yuri, Wait lang. Arwaze, Jenila, meze ute? Kamusta? Kamusta okay ka? lang. Tuloy. Wari uri hehe? Undi mwana w'umukobwa waje uyu ngo yarabyumva. Akuramo ekuteri atangira gufuhera. Generai. Hindera. Generai. Ifuhera itangira kumurya. Ibaza umuntu ari muri 2018 wari muri 2022. Do. Ubundi imagination nyine. Hey. Agumya yandika inkuru yiwe atangira kugenda yihindura avanga mu ndi muntu. Generai. Ureba icyombo. Ifuheri ryatangiye kumufata. Tegereza. Tugaruka hakuno. Tunyanya twagoswe sha mbega inyanya zagoswe yewe. Baje mu Rwanda tubatize kuri tomato. Hey. Parang kulang pa tayo ng ampalaya. Abutan mo nga ako. To between, parang kulang ka pa sa pait eh. Nuko turakomeje. Filime nziza cyane kandi imwe y'ubwenge. Umuhitinzi. Parang kulang pa tayo ng ampalaya. Abutan mo nga ako. Akoze kutari murashaka undi murinzi umeze neza ugufasha. We ibyo birahagije akira ibyo ushaka. We ntabwo ushaka kukirya. Kulang ako sa pait, no? Urakimaye ngo nkirye cyangwa we ntacyo ushaka. Grabe, no? Dere bakirya ngiye nariye byinshi. Kamatay! Ndagifenke nyado. Grabe! Parang palaya. Tugaruka hakuno. Ano, magkikwento ka na ba? Ndabona witeguye kuvugana nanjye. Yun no. Uvugana nande kuri uri. Tao nga si Yuli. None wasanze ari umuntu wa nyawe se. Two-time ata. Uri. Ata. Hari undi muntu nyine numvishije. Paano ko naman Wese utazi. hindi nga nagpa... Ashobora kuba ari undi muntu bashobora kuba bari nyine begeranye. They are new. 4 years and life. Atangiye kwiyumva ukuntu nabise. Nyumva umwamukobwa wanjye yo ni imyaka 4 gusubira inyuma. Wafushye? Di no? Di nga. Yego rwose wafushye. Do. Gusubira inyuma imyaka 4 yose. Guturuka 2022 gusubira muri 2018. Gerageza uvuge. Tobora. Wafushye. Selos ka nga. Wafushye pe. Nge ntago nafushye. Kung si Selos, nasa ibang panahon siya. Ibintu biratandukanye, tubaye mu bihe bitandukanye. None ngo turateretana n'umuntu ni gute twateretana ubundi tutaba mu bihe bimwe. Tuyang gawin. Okay. Ngomba kumureka kamera neza. Okay. Wibi ndeganyiriza mukobwa. Pero hindi ko na yan magagamit. Utanyangiriza ibyanjye wowe. Have kubita gahoro. Ifuheri ryakishe. Di siya nagsiset. Ngatanga baba mu bihe bitandukanye. Ngo ntago yafushera. Nikarimo kuvuga. Nge ntago nafushye. Yafushye. Bukas na mensch. Nkeneye kwisubira muri Manila mu gitondo. Natapos mo na ba sinusulat mo? Ejo nzagenda utarangije ibyo wari murandika se. Papasa ko na. Byari biri hafi kubyandika. Ala na? Nzabirangirizayo ubundi mbitange. Paano kung magparamdam si Yuli? Nzaba nagaruka. Mag-e-extend? None nimba yuri wawe se ugiye muzongera kuvugana. Alam mo yan, tama? Oya ntago mbyitayeho. Uriya mufata nk'umuzimu reka mwihurire. Mana. Do. Ka na naman. Ana nyagasani mwana wanjye ugiye kongera kubabarana none. Sensitive. Kaya pala... Abona ibingibi mba ndi gukora. Nibyo bintu bituma umuntu yumva ameze neza yisobanukiwe. Ako sa taong hindi nga ata totoo. Nanjye ndamutse mbabajwe n'umuntu runaka bankeneye kongera kwiyubaka. Mwana wanje anti wiwe. Turakomeje. Anong team na exhibit mo, Tamench? Ndimo kwibaza ubundi nalaos. Ibingibi mba ndimo. Oya kera wakoraga nari umufashion rwose. Mo, Tamench?
Auntie Mench, Natatanong sa'yo. ntago nigize nkubaza ibi ngibi. Hilig mo sa mga lumang bagay. Ubundi utekereza Bakit mo ginajudge? wumve to. Alam mo, Tamench, Auntie Mench, natatanong sa'yo. ntago nigize nkubaza ibi ngibi. Ang hilig mo sa mga lumang bagay. Ubundi ukunda ibintu bishaje? Judge ang pagiging Taurus ko. Kubera iki ariko ukunda kunjudginga ku bintu nk'ibyo ngibyo bija? Ay, hindi ako hoarder ha. Okay, Yewe rwose ntago nkunda ibintu bishaje ariko mva neza. for a reason. Haba hari impamvu runaka umuntu agomba gufata ikintu gishaje n'ikidashaje. Kubera I value things that nyine usanga nyine ari ibintu bitandukanye. round and stood the test of time. Gusa nyine umuntu aba agomba kwizera akaba proud ya cya gihe areka kwangiza igihe kiwe. Kami rin silang naituturo sa akin. Gusa nyine hari byinshi umuntu aba akeneye kubaho. Live my- Urimo kunyigisha kubw'ubuzima bubayeho. You don't forget your past, Ikay. Byaba byiza wibagiwe ahashize hawe ikaye. Ugatangira ugaforomata ibyo bya kera. Dami mo talagang ebas, Tamench. Ese nk'ibyo ngibyo utangiye kunzanamo noneho komana baranga bari kuganira. Pakinggan mo na lang tong artist statement ko ha. Urabizi nanjye ubuhanzi bwanjye butangiye kugera ku rundi rwego. Nifuza kubikira ku rundi rwego ngo noneho bugere hejuru. To cope with life's challenges. Gusa ari byinshi tuba ducamo bituvanga. A familiar smell or pain triggers a memory of an event. Bamwe nk'abanyamuryango nyine tuba turimo turakora bya bindi bituma umuryango wacu utera imbere kugira ngo natwe tugire icyo tugeraho. Great comfort in this because it's all Ukumva utuje nyine bya bindi bikaguturisha bituma biguturisha nyine. connection acts as an armor against the chaos of the outside world. This work Aka kazi is a reflection of how the past helps us to survive. kakugaragariza ahashize This work wants you to ukakwibonamo highs of the past and gusa iyo ugumye guhanga amaso ku byashize ntagumye arimo asoma ibyari byanditsemo hari yaratangiye gusoma ibyanditsemo hari. Umwana wanjye wanditse neza wakoze akazi keza do bari barimo baraganira. Uyagiye asubiye hehe muri Manila. Asubiye mu karisiye y'abakire garutse Kigali. Akamodoka keza ariko cyari kiremereye. Tamench. Auntie Mench, ndagiye. Hindi na ba talaga kita mapipigilan? Hari bintu ntago twaguhagarika kubugiye ntacyo bitwaye. Trabaho mo kaysa sa... Gusa icy'ingenzi nyine Birthday ko pa... ni twebwe. Umunsi w'amavuko wanjye uri mu minsi 2. Nzagaruka ntari nzagerageza ngaruke vuba. Kailangan ko munang huminga sa lugar. Kandi urabizi nawe ujye ugerageza gufata akaruhuko. Dito para huminga. Ntabwo ukeneye kugaruka ahangaha uje gufata akaruhuko. Ntabwo ukeneye kugaruka ahangaha uje gufata akayaga igihe cyose. Ay, check mo na yan. Ukeneye dogirato wamwumvishije yigize dogiteri. Eka ntuhoshi nawe. Nakeneye kugeza ahangaha aje gufata akaruhuko gufata akayaga. No kumva n'agace gakonje kameze neza. Ngiye kuzagukumbura. Yarabasezeye akeneye gusubira mu mujyi. Wiyiteho. Uzasubira mu mujyi. Ikay asubiye mu mujyi aragiye. Ikay uri yaramuhamagaye. Ikay. Akas mo mang asar, no? After a few... Aze kubera ikimo kunyihamagarishwa nyuma yo kwiburisha muri ino minsi yose. Emergency lang. Mbabare hari ibintu byihutirwa nari nagiyemo. Emergency si Jenny Lee? Byihutirwa emergency ni Generis. Nagsiselos ka ba? Ako se wafushye. Uy, nagsiselos. Wafushye mbemuko. Wafushye vuheri. Hindi. Wabyimbije umutwe. Wapi sinafushye. Yuli. Nika imikino. Mo ko eh. Reka kumfata nk'igipupe. Kasi pati tong nasa past ka, pinaniwalaan ko. Uri muhashize nanjye ndi muhazaza. Ubwo urumva ibyo bintu ari nde wabyizera. Nilin, hindi ka dapat Urabizi Ikay ntabwo ugomba gufuhira January. Itutulong niya sa akin. January ni umwe mu bantu bamfasha nishimira. Ba niya? Hindi naman kita i-judge.
ngo murigana ngo mwabonanye scholarship ngo ibyo ni ibiki ndakwiyamye Sa buhay mo. ubundi urashaka iki Tumawa dyan. ntego urimo uranaguseka Manila, Yuli. useka ubishaka Seryoso? njye nisubiriye muri Manila iki uragiye tutavuganye Saglit. baburetse gatoya Ayan, check mo yung Twitter. Tinweet ko si Jeneline. nakwandikiye kuri Twitter nohereje ifoto na positinze ifoto reba Jenner uwari we ni inshuti yiwe ni umunasi hey kakari kafuheye Yuli, anong address mo? Yuri Kita. wampaye aderesi yawe ndaje aho uri ikayi Yuli, anong address mo? ima aderesi yawe ndaje nkurebe ikayi ni Yuri urakaza neza muri Atoka aho Yuri atuye ni muri Atoka mu Karisiye icyaro cyaherera abandi muri Mbandazi abantu batuye Mbandazi ndabashuhuje ni mu misozi hejuru aho ngaho usanga umuntu yaragiye agatura ku gahenebero urumva batamu akomeje ikayi yahise aza kwa Yuri aza mu rugo ahangaha niho twabonaga umenye ageze iwabo noneho umenye hageze kabisa mwibuke ese yaba asubiye inyuma mu bihe nibahoshe ari muri 2022 umutipe ari muri 2018 ni gute bahuza ibihe yaje iwabo aho twakwita kwande kwa Yuri Yuli? mbe Yuri Tao po. Yuri uri mu rugo hari uri mu rugo ra Ading? urimo urareba ndera ndimo ndareba Yuri hani kwa Yurira Wala nakatirang Yuli dito. Baka Yuri nagakiba nago Yuri ntago muzi wavuga izina rye bamwita siya yung anak ng may Yuri anak nila Ading? ndimo ndareba nde ndi kureba uwo bita Yuri hasi kwa Yurira Yuri Wala nakatirang Yuli dito. Baka reka uzi izina ryiwe nago tumuzi vuga izina rye ryose bamwita Yuri Leonardo Yuri Leonardo wama aho ngo ndamwibuka umwana mutoya yarapfuye yarwaye kanseri 2018 ihangane gato yarapfuye yishwe na kanseri Si Yuli po. ushaka Yuri hasi kwa Yuri nkumve Wala nakatirang Yuli dito. Baka sa ibang bahay. Yuri ntawe urahangaha Yuri ninde uzuza izina ryiwe Leonida po. bamwita Leonardo Siya yung anak ng may-ari ng pinagbilan namin. mbabarire rwose aya ari inzu yiwe yarwaye kanseri Tagal na ho ba kayo nakalipat dito na? yahabaga ryari se Tagal na. yahabaga muri za 2018 Nakasurvive po ba si Yuli? none se ninde waba wararokotse ang amakuru y'umuryango wiwe mfite ariko ngo bahise bimukira muri hehe muri Manila baragiye murakoze kuma amakuru mwiyiteho ibaze bari barwaye kanseri bimukira muri Manila bari basigaye bari Yuri nimba ari umuryango w'iwabo nuko nakomeje kumbi umwana w'umukobwa yaje yicara hafi aho ngaho Yuri nawe aza hakuno ndi hano iwanyu nanjye niho ndi umukobwa katangiye kurira havuze ko Yuri yishwe na kanseri kararize Kana umiyak. wirira mukobwa mwiza Hindi naman sinabi ni ate na namatay ako, di ba? ntago nshaka rwose kukubona undirira ngo napfuye Hoy. umva Ayaka na naman nakakalimutan mo na namang i-appreciate yung ganda ng paligid mo. rwose narinzi ko utagomba kuva ahangaha Ganda utibagiwe ubwiza buri ahangaha reba ubwiza bwo muri quartier yacu umukobwa kararize
byarakarenze. Start ng chemo agad, Yuli. Kubera iki basi utigize utangira ibi ngibi na mbere, Yuri? Utabikoze mbere nanone. I-repair ko yung rice cooker namin. Ubwo nari ndimo ndakora ntuza yo guteka kuka, Parang mabilis lang ayusin. hari ikibazo cyabaye. Nung ni-repair ko, Naragerageje pe, tira. ariko ibintu byarangiritse. Si nanay, si parang alas 3. Mama wanjye yari yarakaye, arimo kuvuga ngo araza kurya ryari. Saa 9 zari zirimo ziragera, tangiye kumutera inkuru. Natakot ako eh. Nari mfite ubwoba cyane pe, nari natinye kubw'ibyo ngibyo. Unrepairable na ako. Nari nzi ko kitari buze gukunda kugikora ngo gikire. Nari nahangayitse. Imposible ko na magawa yung mga bagay na gusto kong gawin kasi Ntago nari nzi ko ndibuze kubikora nkuko n'ubundi ngo bikore ngo byongere bikunde neza. Nacitse intege, nihebye. Hindi ko na sinasabi kay Jenny, hindi naman totoo yung chemo na yan. Igihe cyose najyaga mbwira Jenny ngo ntukajye ugira ubwoba, Posibleng gumaling ako dyan. jya wiyizera niyo waba uzi ko utarenze. Pero nung nagkausap tayo, Ubwo natangiraga kuvugana na tapos hindi tayo nagkita sa right part. ubwo batangiraga kuvugana nawe, avugana nande na Ikayi, wumve. Pero nung nagkausap tayo, Ubwo twatangiraga kuvugana, tapos hindi tayo nagkita sa right part. ubwo nubwo nazaga guhurira nawe muri paka, nubwo tutigeze tuhabonanira, nibwiye ubwanjye Malayo pa yung mararating ng future ko. uko ngomba nanjye hari ahazaza hanjye hagihari nkifite, Na may chance na ayusin ko yung present haracyari amahirwe yo gukemura para maging maganda. umunsi wanjye, hazagira ahazaza heza. Tapos saka di ba parang ang sarap gawin ng imposible. Ni byiza kubikora, ariko mba mbona biri kwanga rwose, mba mbona bidashoboka. Tayo ngayon, Ariko reba twebwe uko tumeze ubu ngubu, kano kanya tumeranye neza. Manila, hanapin kita. tingnan mo tayo ngayon. Tumeranye neza ubu ngubu noneho. Ng Manila, Rimwe hanapin kita. nanjye njye gusubira muri Manila. Nimara gusubira muri Manila, Kaya baka hindi na gumana yung telepono dun. phone ndabizi ahangaha ntabwo zizaba zigikora, zaba byararangiye. Bino byombo bakoresha nyine frequency itivaho kubera Hindi mo ko patapos yung script. ntabwo bifata kure cyane. Ese ntabwo urarangiza kwandika script zawe? Yun. Ntabwo ndazirangiza. Ayoko na sad ending eh. Ntabwo nshaka kuyirangiza kubera ko Di mo ishobora kugira iherezo ribi. Kubera iki yagira iherezo ribi? Ntabwo iri bugira iherezo ribi. Tsaka sinasabi mo ba na Urimo uravuga malungkot yung ending ng kwento natin? inkuru yawe ngo urashaka ngo ize ishobora kugira iherezo ribi? Tsaka kahit mamatay naman ako, Ikay, di ba? Kandi niyo napfa, Hindi dun magtatapos yung kwento natin. ntago inkuru yawe bivuze ko irabigize inkuru iherezo ribi. Ntago nshaka kupfa, sinshaka kuvuga kupfa. Bakit ba kayo takot na takot? None se utinya gupfa? Kubera iki utinya gupfa? Death is inevitable, Ikay. Urupfu ni inzira Yun naman. yo kubaho. Balik tayo ng pwesto. None se nirwo rgufungurira iyo nzira, ako gace. Mo hindi nakakatakot. Ntabwo urimo kuvuga ko urimo kuntera ubwoba ku rundi ruhande. Uri kubibona to kobwa kahabye, ibaze umuntu yarapfuye, nako umuntu ari muhashize, uyu nguyu ari muhazaza. Basi reka tugumane ahangaha Ikayi, tube turi kumwe. Tutulungan kitang tapusin yung script mo. Ndagufasha kurangiza script yawe. Ng sweldo. Niyo utananyishyura ntabwo ndibuze kugusaba ngo unyishyure, sibyo? Ndagufasha kwandika filime yawe uzirangize. Huwag ka nang malungkot. Kandi ntukeneye kubabara. Dito pa nga ako. Ndi hano ndacyahari, naho ndajya. Let's enjoy each other's present. Kandi urabona n'aka gace ni agace keza, ni agace k'igikundiro, Okay? sibyo?
Okay. Sawa. Yemeye kuhaguma amufashe kwandika script ziwe, filime yiwe ayirangize. Filime nziza mwabantu, mwe filime nk'izi zirababazwa, nanjye nari ntangiye kubabara. Uy, sarap ng pinikpikan. Twagarutse ahangaha atangira kuza gusangira Nabe. muri imagination, ariko guhura kwabo kuba kuri muri imagination. Kwa kundi wimagine ikintu nyine wahuye n'umuntu kandi ntawe uhari. Do. Ano yun? Malaki ba pinagkaiba mo 4 years ago? Ubundi amasaha nashize nabonaga ibintu byose birimo bitandukanye cyane kandi. Paano? Gute? Four years ago, Amasaha anashize madali ako matatawa. nabonaga turi mu mikino ukuntu Init ang ulo ko. nari nkeneye kwishima nyine nkaba ntuje. 4 years ago, alam mo, punong ni amasaha ni iki cyangwa ni imyaka bari kuvuga. lahat. Mwihangane nsubize inyuma, bagira icyongereza gipfuye bano batipe. Kan, Okay. Mwihangane. kaya sinabi. Nimba ari amasaha, nimba ari imyaka. Ikay, Okay. may tanong ako. Ikaye, mufitiye ikibazo. Ayun. Ni igiki? Malaki ba pinagkaiba mo 4 years ago? Nihangane, ni imyaka ine. Malaki. Paano? Bimeze bite? Kadukomeje. Narumvaga ari amasaha, icyongereza cyabo ni fake. Go. Imyaka inishize Jojoke ka. Madali ako matatawa. nakoze ibintu bisekeje cyane. Hindi agad iinit ang ulo ko. Rwose mu masaha nako mu myaka inishize iyo tuza guhura, alam mo, nari kuba ndugukunda cyawe nkukunda bihagije. Uri umuntu ukunda kumbwira ibintu nkaseka. Alam mo ako nung 2018. Iyo tuza guhurira muri 2018, ako kung love or career. Nukuri nari kugusaba kunkunda ukambera umukunzi. Nunang pagmamahal. Nkagukunda bihagije kandi bitajijinganyije. Bakit hindi na? None ibyo ni ibyiki urimo urashaka kuvuga ubu ngubu noneho? Siguro mas pagod. Ahari kasi twaragerageje bihagije. Naje kumenya ko pabalik ng career ko. Akazi kanjye ntaga katankunda. Ayun tuloy. Namamig na yung pinagpika. Reka tumanze turye nako ibindi turaza kubiganira nyuma. Ibiryo biri gukonja. Pagbabasag si Mika. Mika sasabihin na yarakomeje. So nagsiselos ka nga. Arafuha cyane, ari kumusomera inkuru yari yanditse. Ako nagsiselos, tata. Aramusubiza ngo ntago yafushye. Anti menshi amubaza ngo kubera iki? Saka malalaman. Mubayeho mu bihe bitandukanye. Hindi naman, diba? Amubwira ngo iyo nza kubimenya, basi nari kwitereta, ngo iyo uza kubimenya ari kwitereteranira n'undi muntu. Okay. Oya, cyangwa uriya uba wumva ari we muntu uguha ukwishyura ukizana. Kubera iki se atafushye? Work of fiction to. Nanjye simbizi, wasanga ari impamvu. Ano? None tuloy ko pa bang basahin to? Gumye nkusomere cyangwa urumva bimeze neza ahangaha? Yicaye ahangaha basa nkaho bari kumwe, ariko umutipe ari muri 2018 undi ari muri 2022. Umva itandukano riri hagati yabo imyaka ine yose. Bimeze bite kutavuga? Ndacyahari, warunteye ubwoba. Ayoko nakubwiraga wala Ako se ntago wishimira kubura basi? Ba numva utagenda ubabarire. Iniisip lang. Hari icyo nari ndi gutekerezaho. Ano yun? Icyo ni igiki watekerezagaho? Iniisip ko lang kung nari ndimo ndatekereza sakaling hindi na ako aabot ng 2022. Ndamutse basi ntari muri 2022 sinaba ndaburije koko. Ntabwo nkubuze. Sasabihin sana ako kaya lang baka mawala. Ndimo ndashaka kuvuga ngo basi sinkusige ntujye kure. Ibyo ni ibiki urimo kuravuga bundi wowe? Ni ibiki urimo uvuga?
ari kuganira n'umutipe muri 2018 ikaye ndagukunda ubwije ukuri ibaze 2022 2018 ateretana n'umutipe n'umubebi umubwira ngo uranamukunda gusa mfite ubwoba kuri buze kugenda mfite ubwoba tutazabonana umva uracyahari pa naman naisip na ase urimo uratekereza ngiye kugenda ngaho ibaze nindamuka ngiye nk'ubu ngubu ibaze Sa tuwing sinasabi ko kasing mahal ko yung isang tao, rimwe na rimwe najyaga nifuza kukubwira ko sila nawawala. kubwira umuntu ko mukunda ariko nkumva birangoye ariko sinzi impamvu ubu ngubu biranyoroheye kwiyumvamo ibyo bintu nkumva ndabikubwiye pe ndi gukunda gukubwira umuntu ko mukunda bimubwira biba bigoranye uriya nkanjye kugira ngo ubwire ngo ndagukunda mva navuka nta muntu cyo kora ibiryo byo mbibwira ngo ndagukunda sha poreza ubundi mba ngomba kukibwira ko nyikunda kuruta ibindi byose bibaho ku isi kuko nta kibuze napfa ariko nabuze umukobwa se hari aho najya ndashaka kukubona ndashaka kukubona nanjye nuko ndashaka kukubona barahura gute umwe ari muri 2018 undi ari muri 2022 nshaka no kugukoraho eko se nshobora guca muri buri kimwe niyo cyaba kinkomereye bababa na ako ng Manila narebe ngiye gusubira muri Manila mu masaha make yagiye kuza Ito naman, nagdadrama pa pag uwi yung nasa. ariko ubu ngubu turacyafitanye akanya ko kuba turi kumwangaha nanjye ubwo ngubwo aza gusubira mu rugo baburetse gatoya Baguio ako noon. Baguio May kasi birthday ni ryari ubu ngubu 18. anniversary ya auntie muri 2018 we Ayun. uziko iwe uziko narindiyo no mu ifoto do ndimo kuyibona ndi muri anniversary ya auntie turebe byanyabyo se Ngayon pa ba tayo maglolokohan? yego rwose narindiyo urumva ngiye ndi gukina ngomba guhura ahari mu buzima bwacu hari igihe tuzagera tugahura mu buzima bw'ahazaza Nakita mo na ba ako? hari ubwo urimo kumbona ubwo yari ari muri iki muri anniversary ya auntie wiwe Nakatayo ako malapit sa gazebo. rwose genda ugumye umbone aho ngaho mu kajaride rwose ku mugore ucira amazi ari hahiye ntago mpari Din ya ntago ndakubona Ito ka ba ngayon ka nagpunta? Baka kahapon. ndashaka kugira ngo ndebe uno munsi umere nka hari uwa nyawe isi ni gute byaba ari uwa nyawe kandi iyo ndabizi wari umunsi wa anniversary ya auntie kureba hakurya ikayi muzi ko nkubonye muri 2018 we hafi nzasubira inyuma nanjye ndahari mbega ukuntu uri mwiza 2018 umuntu amurangiye muri 2018 mu gafoto yafashe uri muri 2018 aramubona gende nkubone se Masapak kita. ntago wantungura rwose kubera ko uwo munsi ntago nkuzi Okay. abangaba barahangaha bari baje muri paka guserebura kuri anniversary yande ya auntie uretse urebe 2018 ka ikayi renganko ariko mana ni kampo cyuri ako kino bona kunda kangaka nakijijishaho ubwo ntaga pome ngira ariko sometimes nzakagira shya undi nta mwana uri tayari ngaze twikundanire nimero ni yayindi mumpamagare mbatemo mwabakobwa mwe nkundana n'umuhitinzi sari uko bisa aba baraje guhura muri 2018 do 2018 barahuye yamurangiye ahantu yarari finally barahuye mu guhura ubwo umukobwa yarahise amumenya dore kunatereka y'amaso yagira icyo umbwira yayanitse kumbe ahise bamwe batwerekana
ubu ngubu uko yambaye. Ukuramo kuteri wagira ngo bahise bahura 2022. Ndagira ngo murebe iyi filime iracanganya ariko ni nziza, ndabizi muraza gusobanukirwa. Ndi hafi hano ndabakubita ubunyonyoko gusobanura atagira ngo ndamututse. Hey, irarangiye. Kumbe kano kanya hari uwakoze impanuka we. Ikayi yakoze impanuka. Yakoze impanuka yagonganye n'indi modoka hakuno hangaha. Muri 2022 na kangahe na kabiri. Ikayi yakoze impanuka. Mu gukora impanuka yagonganye na kakana k'agahungu kamwe bagonganye na none akagaha nimero ze. Batugaruye hakuno ndani ya bitaroni ya hospitale. Ubuzima buraha bari muri bya byuma biba bigufashije ubuzima. Abyuma byita ngo mfashe ubuzima shya mu kanya ninduhuka ndaza ubunsubiza. Mfashe ubuzima ntabwo nabivuga. Do kumbe Pagkakatinginan sina Mika at Yuli. Kumbe mw'abantu mwe ndagira ngo mundebere umutipe twakwita nka Yuli hano mu buzima busanzwe muri 2022 no mukobwa yakoze impanuka arahari. Yuli na Ikayi barabonanye, bararebanye, mu kurebana Sila sa isa't isa. barishimye rwose, baranezeranwa. Sabihin ni Yuli. Yuli Ito na ako, Mika. yaravuze ese naguma ahangaha do ndahangaha. Mundebere Yuli wa mutipe twakwita nka Yuli wari uri muri 2018 ahangaha 2022 no mukobwa akoze impanuka ari hano. Si uyu nguyu we ni muraba. Tugaruka kuri anti. Abagabo Hindi ka na makakarating. natekereje ko atari buze kubikora anti. Ikayi ameze nabi ari mu bitaro. Buriya birancanze. Siwe Yuli twabonaga mu kanya wari uri muri 2018. Niko nuko reka dukomeje filime ntayo dukina, wasanga biraza gucayuka mu kanya. Ako byacayutse ahubwo abantu byongeye kuncangira na Kay, hindi daw siya makatulong. ubushize navuganye na Ikayi tukuganiraho. Pero normal naman yung kay Ikay. Yari umukobwa ushaka guhinduka akaza mu buryo busanzwe. Sunod pagdating sa pagpuyat sa trabaho. Uriya mukobwa akunda gukora cyane amajoro n'amajoro atitaho. Do ni anti wiwe. Bakit hindi mo siya pinalikan, Yuli? Hasi kubera icyo utigize umugarukira. Takot tayo. Naratsinzwe naye mfite ubwoba anti. Naye mfite ubwoba. Takot ako na kung bumalik man ako. Nari mfite ubwoba nimba ndi bugaruke. Hindi pa rin ako yung pipiliin niya. Akaba atari bwongere kunyemera kubera ko afite impamvu yiwe. Afite ubwoba yuko ari bugaruke ntiyongere kumwemera. Iki ngiki Ito yung dahilan kung bakit hindi iki ngiki niyo mpamvu mga nakaraang araw. ataryamaga Sabi ko iminsi myinshi ishize. na ito, Navuganaga nawe pinakapupuli yahoraga lahat ng mga akuvugaho, ariko akazi kiwe kasi nicyo kintu akunda kuruta ibindi byose. kung gaano niya ng pagsusulat. Uriya mukobwa wanjye namubonye inshuro nyinshi cyane ari mu yandika. Dito ko din nakita kung None paano niya ikaw kamahal. ubwo namubonaga ndebera hariya aragukunda cyane birenze ukwemera. Ayaw niya baguhin yung ending. Yanga yuko yagira igitekerezo cyo kugira iherezo ribi. Ending na deserve mo. Niyo mpamvu rero nawe ukwiye ibi ngibi. Mwembi mukwiye ibi ngibi. Gira iherezo ryiza.
yandika igitabo hafi aho n'umwanditsi wa filime mu byibuke. Umwanditsi mwiza cyane. Kung lumingon ka lang uramutse urebye ukareba inyuma, ese gabing tinawag ka niya pabalik, ukareba rya joro yakubwiraga ngo ugaruke, baka hindi niya kailangan. ahari iza kuba utarahisemo biriya byo kugenda ntacyababaye. Pagpatuloy mo lang pagbasa sa kanya. Basi genda ukomeze umusomera iki gitabo, ahari wenda ribuze kumera neza. Naririnig ka pa niya. Kubera ko wowe aba arimo arakumva, ugumye umusomere paka igitabo kirangiye. Igitabo niwe wacyanditse, yacyanditse ari kumwe n'agapome. Urumva agapome kari muri 2018, none igitabo batugaruye angaha igitabo cyarangiye. Ese niko nuko ibyo mureba nanjye nibyo ndeba. Icyo nkora ni ugusobanura ibyo bavuze. Urumva igitabo yacyise Love You Long Time. Iki gitabo yacyise ari naryo zina rya filime. Tipe yaje mu modoka ararira, agenda karamurenga, akana kameze nabi, agatima, akajumba, gasukari, agapome. Sigaye bafite amazina. Ayo mazina ni Saga wayambwiye. Gakajumba, gagapome, we na Be The Great. Filime nk'izi ngizi n'ahandi mwajya muzisanga ni muri Rwan Smith Empire. Bibutsa kandi mujye mukora subscribe kuri YouTube channel yacu bayita Rwan Smith Empire kugira ngo bashe gukurikirana ibikorwa bimeze neza cyane, ibyegeranyo by'ubwenge, uturirimbo twiza tw'abahanzi bameze neza cyane. Paglabas ni Mika ng elevator ay makikita. Ubwo Mika yasohokaga muri elevator muri ascenseur, Mga mata niya ay kung gaano ito kapagod sa trabaho. bamubonye mu maso asa nk'umuntu unaniwe cyane, akomeza gusoma igitabo. Nagiinat pa ng ulot balikat si Mika habang naglalakad sa hallway. Mika Papunta sa iyo. yafite umuntu umufashe ku rutugu, bari kugendana mu nzira. Yakomeje kumusomera igitabo. Dating din siya sa unit. Kanya gato kashize cyasoma igitabo, Nakikita si Yuli na nag-aayos ng yaje gufungura urugi, aza kubona Yuri Dami na naman yateguye ibintu byose. kaya Nguko sita sa set Hala ba nila ganun arabona inagiye gusura, akaza akavuga ni inkuru akomeje kudusomera. Pagagalitan ka pa ni Chang. Rwose nagombaga kugaruka nkasanga ibintu byose biri ku murongo, kumbe Yuri nguwo hafi aho ngaho. Okay ka lang? Uri meze neza. Mika ari kuvuga inkuru ya Mika nande na Uri niwe wayanditse. Ariko iyo nkuru asa nk'uri kwivugaho, nibyo umwana w'umutipe agarutse kumusomera. Kutangira gusoma yari yaranditse inkuru y'ubuzima bwiwe we. Mboneye. Naalala mo yung Ese uribuka dahilan kung bakit ako nagkaroon ng lakas ng loob na magpagaling? impamvu mutera umurava? Nibi ngibi ibyo urimo urakora Matters to me now. ndashaka ibi ngibi tubikora ubu ngubu. Nung pinuntahan mo ako kagad sa ato kung sabi ko, Ubwigihe rwose najyaga mu cyaro muri Atoka, my future with you. ndashaka kuzagirana ahazaza nawe, tukijyanira kwivuko. Ndashaka dutangire ubu ngubu. Tipi yatangiye kuvuga gutya, bafite gahunda yo guporopoza. Aho mubiki giye murabazi. Susunod na mangyayari. Mfite mu bwoba mo gakeya kubw'imipango ibi ngibi mfite. Si Mika. Gusa mwumve inkuru. Yagumye kumusomera inkuru. Mwumve yagumye gusoma inkuru. Ngomba kubabwira ijambo kurindi kugira ngo musobanukirwe. Simulan yun ngayon. Ndashaka dutangire ubu ngubu.
may kukunin si Yuli sa bulsa. Yuri yaratangiye gukora ikintu yashatse gukora ikintu runaka, Mangyayari. ariko yari afite ubwoba mo gakeya. Muli niyang tatanungin si Mika. Yarimo arabaza Mika nanone, Will you marry me? ese wambera madamu wandongorwa? Iryo jambo ni ijambo riri komoni n'ubundi tujye turivuga bisanzwe nta birenze. Wamubonye Shimuda? Yewe urimo ruzungu Shima, kubakorera karabu storisha. Alam mo namang marami pa akong plano sa buhay, di ba? Urabizi hari imipango myinshi nkifite mu buzima bwanjye ntarasoza, nuko babakatira wumve. Do aramukati ariko uyu mupango ntago nyirimo. Umukobwa handa Yuli, ntago niteguye kuba umugore. Ntago niteguye. Ano magiging handa para sa akin? Uzi uzaba witeguye rya njye nari nzi kunyiteguriye kubana nanjye. Kailan ba ako hihigit sa mga plano mo sa buhay? Rwose nari ngufitiye imipango ya buri kimwe y'ibi ngibi. Ryari uzampitamo? Araw-araw kitang pinipili. Urabizi igihe cyose mpora nkwitamo uhora uri uwanjye. Oya pano ubu ngubu. Pano ubu. Impeta shyira aho ngaho. Basta ng unit si Yuli. Ariko Yuli yahise afata akanya arasohoka aragenda. Dapat ba niyang lingunin si Mu kujya gusohoka ibyari hagati yiwe n'umukobwa na Mika yagiye bisa nkaho birangiye. Hindi kita mapapakasalan ngayon. Urabizi ntago niteguye gukora ubukwe ubu ngubu. Hindi kita mahal. Ariko ntago bivuze ko ntagukunda. Simula pa lang ang buhay ko. Ubuzima bwanjye ntago nabutangiye nifuza kuba ndi kumwe nawe Yuri. Masayang-masaya ako na ikaw ang kasama ko. Nakwishima rwose ndi iruhande rwawe turi kumwe igihe cyose. Ariko ibyo gukora igikwe no. Pero bakit kailangan kong mamili? Iyo mpamvu igihe cyose rwose naguhitamo aho twahurira hose do. Di ba sapat na mahal kita? Ese ibi ntago bihagije kugukunda? Mahal natin ang isa't isa. Kuba dukundana byonyine ntago bihagije. Alam ko marami pa akong plano sa buhay. Ndabizi hari imipango myinshi nkifite mu buzima. Pero gusto ko ikaw ang kasama ko sa pagkamit ng basi ndashaka wowe uba uri kumwe nanjye, ibyo tuzabikorane. Natatakot ako, Ikay. Niyo mpamvu mfite ubwoba, Ikay. Natatakot ako kasi pakiramdam ko unti-unti ka nang mfite ubwoba, ndimo kwiyumva yuko hari igihe wazanjya ukure ntitugumane. Hindi ako mawawala. Ndakubwiza ukuri ko nta hantu nzajya, nzagumana nawe. Pero aabot ka naman doon, di ba? Kuki utaza ngo tujyane yose? Sibyo? Pwede mo na akong pakasalan. Nimba witeguye kugeza icyo gihe cyose tuzakore n'ubukwe tube turi kumwe, ntaribi nzaba mpari igihe cyose uzaba unshakira. Iyo mipango yawe uzayigera, ubundi umuntu ugukunda bya nyabyo aba agomba kugushyigikira mu bikorwa byawe byose. Niba ukubwiye ngo dukore igikwe akakubwira ngo hari imipango nyifite mu gihe kihazaza ntarasoza, basi mufashe iyo mipango yigereho, namara kuyikemura ubundi mukora ubukwe. Kuba adashaka gukora ubukwe ako kanya ntabwo bivuze ko adashaka kubana nawe, ahubwo nuko hari ibyo abashaka kumanza gukemura mu buzima bwiwe mw'abantu mwe. Filime nk'izi ngizi ziba zifite inyigisho imwe y'ubwenge. Nka Shimuda uba ushaka kurambika umunsi ku munsi, afite ipapasi y'urukundo, ibyo bintu byawe ntuzabibashe. Yamusomeye igitabo, soma igitabo. Ikay ku munsi wa none ahari ari mu bitaro, ubuzima abufashijwe na ya mashine yo mu bitaro, ya yindi bita mfasha ubuzima. Urabunsubiza n'ingaruka n'intagaruka ubugumane. Igitabo yakise Love You Long Time. Ko yakishe nakubwo ni filime niko twahita kuko n'umwanditsi wa filime. Filime niko yayise, na filime yacu niko yitwa. Ndakeka yanyari kugenda shiramo baba ni bari bafite imitima yumagaye. Ndakeka ubu ngubu ndongeye nyizaniye agatohe, tangiye kongera gukunda. Nimba ufite agapome wakundaga gakunde bya nyabya bya
pana bya bindi byanyu. Okay. Lahat. Tugaruka hahandi muri 2018 ubwo yazaga ubwo yazaga gufata agafoto Yuri nawe ubwo yazaga mwitegereza. Umwe gwarebye ugundi imboni z'amaso ziratelefona na wa mugani wa musobanuzi. Bagira imvugo romva do 2018 ubwo bahuraga nuko byagenze. Mwakoze kubana nanjye. Sinabaye filime nziza se. Utishimye naje kwiyahura mu ntuza muri kiyaga ibyo biramureba. Ariko ufite amafaranga ye abe yicaye, udafite yiwe atahe ajye kugurisha umurima, namara kugurisha umurima agaruka aza kureba agasobanuye kumuhitinze. Kubera ko murabizi nta kindi kintu umukora iyo mwicaye muri kureba agasobanuye kumuhitinze niyo waba ari kurya wibagirwa kurya. Yewe wabuzamuye ikiyiko ugiye gutamira birangira wibagiwe aho ugomba gucisha bigahera mu kirere kamanza kakarangira. Bahitaga gute? Love you long time. Mwakoze kubana nanjye. Murakoze. Ciao ciao. Hasta la vista.